Mike fi'n bant, les trio hwnna eto, croeso. Croeso pawb. Dim ond 5 feiliad mewn a ti already wedi meso fe lan. Mae'n ffain, mae'n ffain. Mae'n rhan o'r charm y channel. Hynna beth rwy'n mynd i dweud. Yeah, croeso i'w stream. Heddiw, mae fi, Morgan a Iestyn, mynd i chwarae tipyn bach o Phasmophobia. Mi heb di chwarae hyn ers Hydref blwyddyn diwetha. So... Really? Na, yeah, ni heb chwarae fe ers hynny rwy'n meddwl. So bydd fe'n diddorol iawn i gweld sut mae'r game wedi newid. Ond, yeah, ni dal aros i Morgan dod. So, rwy'n meddwl bydd fi a Iestyn yn mynd i just chwarae... Os mae ddim yn dod mewn fel 5 munud neu rhywbeth. Yeah. Oh yeah, mae'r peth y game yn troi lan ar hyn ydy e. Un munud. Webcam, hynny'n un anghywir. Na, hynny'n ffain. Dwi'n just... We're just angen cuddio. Cuddio'r, y peth, y little password hynna sy'n popio lan. Fi'n anghofio pob amser ti'n agor game mae llais hwnna'n just blur yn ddech clustau ti. Welcome back! Hey, welcome back! Right, rwy angen rhywbeth i mynd dros hynna. Oes gen i... Beth sy'n digwydd yn inter? Rhywbeth i roi... Beth sy'n digwydd i ddim? Mae game fi'n just black screen. O na. Hynna ddim yn... Na. Rhaid fi... Hang on. Rydyn ni'n gwneud y gywir ac mae'n cael 2 options i launch Phasmophobia yn Steam VR neu play Phasmophobia. Oh, play Phasmophobia. Bydd ti... Okay. Hynna un ti eisiau. Rwy'n arall yn trio, like, chwarae fe ar VR headset. VR headset. Dwi'n siŵr pam mae hwnna yn yr un sy'n cael ei dewis fel default. Wel, oherwydd mae'n yr un sydd yn gwneud yn fwyaf ofnus am pobl. Ond os ti ddim cael VR headset, plug yn mewn i cyfriad. Mae Morgan yn cael VR headset. Mae yn. Beth os ni'n cael fe chwarae fe mewn VR? Ni'n gallu gwneud hwnna, ni'n gallu gwneud fel dau ni'n chwarae normal a Morgan yn chwarae mewn VR. Dyna ni. Oh wait, na, mae'n cael PSVR ydy e. Ok, dyna ni. Fi'n mewn y game now. Nice. Right, rwy'n trio ffeindio bloody logo. Where's them chwarae stuff? Yn chwarae... Right. Multiplayer. Wyt ti'n mewn game eto neu wyt ti dal yn y main menu? Rwy'n ar y main menu. Rwy'n just mynd i roi little logo. Fi just edrych ar y chwyth. Fi'n dal yn level 1. Oh my god. No! Fi'n dal yn level 1. Dwi wedi delay'r webcam. Na. Right. Yes. Fi ddim meddwl fi'n mynd i cael webcam oherwydd fi'n... Beth ti'n cael it? Fi'n mewn room... ystafell dywych, so beth ti'n ddim yn gallu gweld. Ti'n just gweld, like, silhouette D. Yeah. Mae'n mynd i cyfio'r game, actually. Wait, I'm in studio mode. Dyna'r un eisiau gwasgu. Aha. Right, rwy'n mynd i... anfon ti invite code. Hey, dyna fe. Hey, croeso Morgan. Hey, awesome. Sorry o'n i bach yn hwyr. Fi'n gwybod. Un o'r pethau na oedd y plant ddim di mynd i gysgu mor gyflym a. Thing yw, o'n nhw wedi... gyda nhw thing mynd i rhyw person sy'n dysgu sut i nofio yn fel shed cefn nhw. Mae'n hollol random. Shed cefn? Ti'n fel mae rai pobl gyda summer house. I swear, mae'r summer house yma gyda pwll nofio yn y cefn, ond i'n really tiny. Ond, so... Erbyn i ni mynd adre a bwyd, o'n i tua hanner awr tu ôl fel arfer, so... Okay. Sorry am hynna. Fi wedi cael y cod nawr, so fi'n gyffroes iawn i neidio mewn.
Nice. fi ddim yn cael cwrdd. Ydy yna Discord ydy? Ie, dwi'n anfon ar Discord. Okay, hang on. Dwi'n fi anfon ar Steam. Ie, achos fi ddim yn gallu, fi ddim yn meddwl i get... dyna fi tab mas. My god, mae wedi bod yn spell ers i fi chwarae hwn, actually. Except... Wyt ti'n mynd ar y webcam heno, Morgan, neu na? Ie, fi'n hapus os ti yn. Fi ddim eisiau bod yr unig un. Oh, brilliant, oce. Na i danfon ti'r gwybodaeth then. O'n i'n poeni fyna, byddai ni... Yeah. I suppose chi gyda'r ymateb o'n i bod yn big chickens gyda'r... Ei, dyna ni. Helo. Dwi'n ofnadwy gyda... Dwi'n cael crucifix lan fan hyn. Yay. Mae perthau o'r swydus, oh my gosh. Ydy pawb yn just levels lower te? Ac ys fi... Rwy'n ar level 4. Fi ar level... O, sut ni'n ffeindio mas level? Mae'n dweud o dan enw. Mae'n dweud ar y chwith ar main menu. Ys gyda'r chwi? Oce. Oce, gaf fi danfon ti'r link nawr OBS Ninja, a wedyn byddai'n neud o mewn. Oce. Ie, bydd ti'n just gweld stafell llwyd gyda fi. Oh, oce. Dywych. Ie. O, mae'n fwy creepy. O, fi'n cofio tro diwetha i ni chwarae hwn, oedd e'n just mor scary. Mae rhaid ni cofio, mae rhaid ni dweud siamai i'r... Achos mae'n diwrnod siamai. I'r ysbrydion, ie. Diwrnod siamai heddiw, cofio pawb. Oh, lovely. Yeah. So, mae rhaid chi dechrau pob sgwrs gyda siamai. So, pob ysbryd neu poltergeist, mae rhaid chi dweud siamai. Siamai. Siamai, Carol fi. Oce. Falle bydd angen addasu fe ychydig achos ond ti'n pro. So, na i ddim poeni. Right, na i just danfon hwn i ti. A wedyn bydd ni iawn i dechrau yn y tŷ cynta. Efallai mae'n gallu bod rhywbeth arall, achos mae na tŷ, mae na prison. Fi ddim yn gallu cofio beth arall, ond fi'n gwybod mae na just tŷ, prison a rhywbeth arall. Mae na fferm hefyd. Fferm, ie, hynny fe, fferm. Oh god. Ie, bod ni'n mewn y tŷ, Morgan. Mae yn swnio fel TV. Ie, ti'n gwybod beth, dyna pam o'n i gymaint o chicken yn tyfu fyny, yw achos o'n i'n byw ar ffarm, ti'n gwybod mae rai pobl gyda fel golau neu sŵn yn y stryd, i fi, hollol distawrwydd, lot fwy scary na, you know, pan ti'n sôn am pethau fel ffilms arswyd. So na. Ei, dyma ni gyd, wedi cyrraedd. Sweet. Ti gyda'r OBS Ninja link? Ie. Dwi wedi rhoi ti anno. Oh, good. Right. Well, wedi gorffen wythnos cyntaf fel sysadmin a oh wow, oh boy. Beth ti'n meddwl? Wel, mae wedi bod yn... Mae wastad yn mynd i dechrau swydd newydd, mae'n mynd i bod bach o dysgu llawer, you know. Chi'n dysgu lot o bethau mewn un, ond mae'n teimlad neis i gallu trwsio pethau a datrys problemau. Ond, oh wow, ni wedi cael... Gafon ni power cut. Y system we yn mynd lawr. A hefyd y system printers yn mynd lawr. Nice. A oedd y doi olaf heddiw. So, a oedd un boi gyda... we ddim yn gweithio, so rhaid i fi roi RJ45 socket thing ar. So, ond good, yn y diwedd, oedd popeth yn iawn cyn dechrau'r penwythnos, so ma' hwnna'n nice. Cyn popeth wedi dechrau. Oh god, yeah. Fi'n credu ma' mynd i bod yn rhywbeth fel non-stop, you know, so dim amser i just kind of roi traed fyny. Ond mae hwnna'n dda mewn ffordd, achos mae amser yn mynd yn gyflymach. Yeah. A dwi'n dilyn rhyw Coursera
cwrs ar-lein yw e. Yeah. Google Workspace, so oh my gosh, mae gymaint ar hwnna. Ond, ond, you know, fi ddim yn teimlo fod fi'n boddi ynddo fe wythnos cyntaf, so... Nice. Nawn ni weld sut mae'r ail wythnos yn mynd. Yeah. O na, mae'n good. Fi'n teimlo, yeah. Dod trwy sialensau, ti'n teimlo, dwi ddim, you know, gallai neud e. Nice. So tan crisis nesaf, byddai'n hapus. Beth amdanoch chi? Sut mae'ch wythnos chi wedi bod? Yeah. Mae wedi mynd yn iawn. Yeah, mae wedi mynd yn Wel, rhaid. ti Morgan. Pan rhaid fi mynd nôl I Lambed trwy tren a bws. Yeah, so rhaid fi mynd ar tren o Pengam I Caerdydd. Yeah. Wedyn I Caerdydd I Caerfyrddin. A wedyn cael y bws o'r Caerfyrddin I Lambed. A roedd hwnna'n cymryd fel 4 neu 5 awr. Waw. Waw, mae hwnna'n siwrne a hanner, waw. Dyna gyd ni'n gallu dweud. Yeah. Ble mae'r pêl fasged wedi mynd? O na, fi'n gwasgu plus ar rai o'r pethau, mae'n pethau'n diflannu. Plus? Oh, sorry, ti'n gwybod yn y player inventory? Yeah. I don't know. Oh, anyway, ble ydych chi, anyway? Oh, dyna chi. Os ti'n gwasgu plus, mae'n adjuferu'r equipment list I cymryd efo ti. So os ti'n gwasgu back, mae'n dweud equipment list. Yeah. Fi ddim yn cael unrhyw beth. Fi ddim yn cael unrhyw beth. Right, ni'n mynd I just gwneud un hawdd. Just un hawdd. Just I dechrau. Goffa hi'n o format efe. Yeah. So pawb ready o lan. Just gwasgu spacebar. A wedyn ready up. A bydd ni'n trio ffeindio allan beth mae'r ysbryd hyn. Mae'n caneuon Cymraeg gyda'r gair ysbryd mewn? Pop quiz? Oes unrhyw un yn y chat? Wyt ti wedi danfod neges ar Discord? Falle dylen ni roi link, achos... Yeah, mae'n automatic. Oh, mae'n fine then. Okay, cool. Ni jyst yn meddwl... Ready up. Ready up. Ydy yn automatic ar Twitter? Oh, mae yn hefyd, ydy e? Ar Twitter hefyd? Na, dwi wedi rhoi hwnna lan fy hun. Oh, good ready boy, up, good boy. ready up, ready up. Ready? Fi'n barod. Oh, na, fi ddim, sorry. Sorry. Mae Morgan just fel, yeah, rwy'n barod, fi just ddim yn eisiau gwasgu y barod button eto. Sorry, pawb. Right, Ni just aros yn Morgan now, eto. Darn it, Morgan. Pob amser. Dwi yma. Mae'n dweud loading in, 90%. Mae'n dweud 90%. 90%, ddim yn... 90%. Good enough. Ti angen 100%. 120. Mae'n stuck ar 90. Come on. Come on. Yay! Fi mewn. Dyna ni. Okay. Gan ni gweld. Achwedd. No. Discover what type of ghost. Donna Brown. Mae'n ymateb I pawb. Defnyddio enw I... Na, dim defnyddio enw. Beth dwi'n siarad? Refer to your journal. Oh yeah, J am journal, dear. Ghost hunting. Survivor's guide. Oh my god. Oh, sitting gwneud hwnna? Be? Oh, yes, you know, right. Sut ti'n pigo stuff lan? Sut ti'n pigo pethau fyny? Ddim methu cofio. E. Oh, E, sorry, fi'n defnyddio controller am ryw reswm. Okay. So just Fi'n cael thingy, EMF detector. Yeah.
Mae'r update wedi gwella stuff. Nawr, wrth i fi dal hwn, mae'n dweud Parasonic 4K ar y camera. Fi'n siŵr oedd hwnna ddim fel na tro diwetha. OK, gan i gweld. Yes, i marw. Fe'n mas pa fath o ysbryd mae yn cael i cerdded trwy sold, cael... ni heb di dod unrhyw sold. Fi'n cael na. Fi'n cael camera, mae'n dweud mae'n cael ffoto o fe. Nice. A cael member o'r eich tîm gweld ysbryd. Yeah, basically. OK. Faint o stuff ti'n gallu cario ar un pryd? Tri. Beth ydi hyn? Beth fi wedi pigo lan? Beth ti'n cael? I don't know. Hang on, dangos. Beth ydi hyn? Gwasgu right click. Dim byd digwydd. Hang on, really low. Rwy'n beth wedi gweld hyn o online. Sut? G. Dyna G roi low. Oh god, Okay. ble mae wedi mynd? Mae'n fyna. Oh yeah. Fi'n gwneud ti'n camera fi, so ti'n cael hwnna. Mae camera ar y llawr. Pwy sy'n pigo hwnna fyny? Mae gen i camera. OK, cool. Right. Ni cael 5 munud pryd ni'n O, fi'n meddwl mae'n radio. Oh. Na, mae Siwr fel radio fan hyn. Lant. Mae'n radio. Mae'n spirit box. Yeah, hwn yn y spirit box. O, nes i taflu fe. Damn. Beth ti'n cael nawr? Fi nes i taflu'r camera. Dwi'n seg. Fanna, mae'n all. Ie, fi'n gwybod. A Fi'n gallu gweld yna. a dau o ti'n yr un bloody character model hefyd, so rwy'n mynd methu dreidio'r ti apart. Oh, gosh. God damn it. Oh. Fi'n cael y spirit box a EMF detector. Okay, right. Ni'n dechrau nawr, let's mynd. Ni'n dechrau. OK, gan i gweld beth ni an. Sut fi'n pigo mwy nag un peth lan? Just gwasgu E. Morgan, ti'n just gwasgu E an o fe. Right. Okay. Oh, yes. Os ti'n cael mwy na un item, Morgan. Os ti'n cael mwy na un item, defnyddio Q i swapio items. Oh, diolch. Pwy di... Oh, dyma ni. Oh, O, mae dim i tri yn barod. OK. O, nes i taflu'r camera. Sorry, mae'n stop taflu'r camera. OK, beth fi'n troi... O, sugar! Beth fi'n fenyw y ysbryd hyn? Donna? Donna! Donna Donna kebab! Dyreidi. Rhaid ti troi y mic ar o'n gyntaf? Mike fi'n Oh, anodd, yeah. rwy'n meddwl. Na, Donna ti'n kebab! Ble o ti? Mae'n push to talk o'n hyn. Ydy e? Oh, Yeah. pa button ydi push to Pa button yw? V. E. Hello? Banana. Banana? What? What? Jesus Christ! Donna so kebab. loud! Siwmai, Donna. Jesus! Donna. That was so loud! Right, troi ti lawr. Right. Ie, troi Iestyn lawr. Mae fe scarily uchel. Mae'n hynny'n ti, acos ti'n cael option i troi fi lawr. Yeah, rwy wedi. Ydi? Right, trio siarad good. trwy y game eto. Donna. Oh my god, Right. mae'n uchel. Ti'n ar 15%. Donna. Oh, Donna. Ti siarad trwy y game, Morgan? Donna. Oh god. Right, ti'n ar 10% nawr. Donna. Rwy methu clywed ti yn y game. Ti methu? No. Mae hynny'n iawn, ddo. But am banana nid wedys ti. Donna. O, falle mae settings fi. Wait a sec, un munud. O, falle. Options. Are you here? Oh my god, ti mor uchel. Yeah, sorry, dyle fe gweithio nawr. Okay, barod? Yeah, go. Yeah. Right. Donna Oh, we kebab. haven't clywed hwnna. Okay, ti'n ar like 90%. Oh. Mae Iestyn ar 10. Mae'n Okay. dal yn, like... Oh. Oh, Beckon. Yeah, Oh, sut? Edrych lawr hwnna. Oh. byth. Troi rownd, ydyn ti. Go. Yeah, Edrych lawr hwnna. fi'n methu really gweld. Oh, mae'n creepy. Biff ti? Mae jyst yn dywyll. Troi'r golau ymlaen.
Donna, 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 Donna. Are you here? Mae hi'n mewn fan hyn! Ble? Donna! Donna! Are you in here? Do. Oh, okay. Who's that? Have you made a spawner? Have you made a spawner? Wyt ti'n clywed hwnna? Hello, Donna. Yeah, so mae hynny'n rhywbeth. Oh, beth yw'r button net o i cael a journal nes? Sut o'i ti, Donna? Donna. Okay, there. Journal, inni, okay. Evidence. Right, ni wedi cael spirit box. Mae spirit box yn un. With EMF. Give us a sign that you are here. Pwy oedd cael yr EMF thing fyna? Yeah, oh. No, dim ond tri. Dim ond tri. Ydy hwnna'n EMF? Show us what you are. Oh, thing, if it's a thing, tymheredd yw EMF. Tymheredd os mae'n minus. Na, mae'r un EMF yw'r peth mae... Frequency y fe, y sŵn. Pwy sy'n mewn o'r stafell efo fi? Rhywbeth fi? Fian. Okay. Oh my god, ond y llun ar y wal, o rhywbeth sy'n edrych yn debyg i Hitler. Ble? Fi ddim yn gwybod, ond fi methu mynd all... Oh, sugar, dyna ti. Okay. Ble ti? Na i dilyn ti. Oh my god, oedd hwnna'n creepy. Mae Neu hi'n aros gyda chi. Oh, yes! Wyt ti'n really agos i'r mic bod e mor uchel, neu mae bach yn muffled? Na, fi'n gwybod fi ddim yn agos. Yeah, my mic yn like insanely... Mae'n swnio'n bass boosted. Ooh. Yeah. Yeah, bass. Bass Battery boosted. biscuit bass. Mae'n gallu Falle trefnu mae'n ffordd fi yn syfi laptop. Oh, okay. Okay, falle. Okay, so ni'n cael spirit... Oh, Thomas Wilson. Okay, fi ddim yn meddwl mae EMF yn un o'r pethau, so fi'n mynd o a cael rhywbeth arall. Donna, Yeah. Donna, Donna. Donna, Donna, Donna. Beth Donna, oedd e? Donna, Donna, Donna. Donna Brown. Efe Donna Brown. Hwna yw Cleveland Brown. Yeah, Donna Brown. Donna Brown, Donna Brown, Donna Brown, Brown. Anyway, beth... Ydy hynna... Shmai, Donna Brown. Lovely, mae hynna'n... Show Beth ti'n yourself. cael e? Ultraviolet torch, ti'n gallu gweld fingerprints ar y Oh, yeah. Do-do-do-do. Gan i gweld o'r fingerprints unrhyw le? Donna. Donna. Mae'n nôl, unrhyw beth. Shmai, Donna. Donna, Donna Brown. Donna, Donna Brown. Oh, mae hynny'n nice. Mae'n sync wedi cael ei dwy'r Brunswick, O, oes pwy sy'n cael camera, like video, like llun, cymryd llun o hwnna? Fi gyda. Yeah, I'm not going to cael camera. Fi methu gweld chi, ddo. Ble ti? Ble ydych chi? There you go. Ble camera, Dod lawr beth fan hyn. eisiau. Cymryd llun o'r sync. Sync, O'r ie. front. Okay. Gweld y Ble sync? mae e? Sync fan'na, gweld e? Yeah. Oh, yeah. Okay. Dyna ni. Ie, fi ddim yn gweld unrhyw fingerprints i fi. Edrych yn y journal, gwasgu J, a mynd i photos. Mae'r Ai, gwrs. dirty water, literally, yn y... Just ochr chwyth o'r llun. Fe? Gwasgu J, Morgan, i agor ar y journal. Yeah. Dirty water, fi gallu gweld hwnna. Mae un llun just... Mae'n more out of frame. Beth ti'n meddwl out of frame? Edrych yn y fe, mae'n dirty water, just like, ar y ochr chwyth o'r llun. Ti'n meddwl? Mae'n edrych fel mae fe right yn y canol i fi. Chi'n gweld pethau gwahanol i fi. Edrych ar y stream. Mae'n literally... Ryan, fi'n y person sy'n cael y spectol, a fi'n dweud mae hwnna dim yn y canol. Okay, fi'n mynd i danfon ti rhywbeth nawr, print screen, right, a dangos ti, because mae hwn yn offensive i sgiliau, tynnu lluniau fi, a fi bach yn upset o fe. So,
is it too powerful? O'n i wedi trio neud print screen syth. Hwna'n poen yn y penol. But seriously nawr, I don't know be i ddweud. Right, okay, option arall. Allai tynnu llun o fe a WhatsAppio fe, okay? Ooh. Here we go. Mr Technoleg. Oh, Mr Technoleg. Reolwr Technoleg gwybod. Again. Boom. Anyway. Fi gallu gweld un tîm, ma' hwnna'n ridiculous. But ma' hwnna'n glitch yn y Matrix, achos... Beth sy'n bod? Wyf ti'n gwneud hwnna? Look, perffaith. Fi di roi yn chwarae WhatsApp, okay? Fi ti'n gweld, mae'n llun perffaith? How dare you? How very dare you? It's just when you tell me for ffôn I gwmpas. Na, ti'n gallu gweld e nawr, pawb? Alright, let's gweld. Let's edrych ar y WhatsApp. Yeah, edrych ar y WhatsApp. Yes, nice, okay. Ar un Morgan, mae yn dangos y sync. Yn clear? Yn clear yn y canol. Right, ond ar un ni, mae'n clearly ddim. Mae'n silly ond yw e. Oh well, dal but y game yma. Yn amlwg. Okay, right, Donna, ble yn y bloody LIT? Donna... O, oedd fel reswm bod hi ddim yn hoffi bod pobl lot o sŵn? EMF detector, beth mae'n dweud? Mae'n just like bouncy arna 2.5. Donna. Fi'n siŵr bod heb... Come on, ti'n rhoi camera lawr? Yn ddim siŵr. Yn rhywun yn cofio beth oedd y pethau eraill oedd rhaid ni'n neud? No. Hang on, sut ti'n... Okay, hang on. Donna! Go away, Donna. Troi'r golau off. Troi'r golau off yma chydig. Be gone, Donna. Be gone. Fi'n siŵr ffeindio ghost orb mewn fan hyn. Leave this place, Donna. Donna Brown. Donna Brown. Na, fi ddim yn gweld unrhyw ghost orbs. Na, dim ghost orbs. Rwy'n sut ni gallu gwneud Donna yn grac? Gael enw hi, mae'n dweud, defnyddio enw hi i gwneud hi'n grac. Donna Brown. Donna Brown. Donna Brown. Donna Brown. Oh boy. Na. Rwy'n dweud dim activity o gwbl. Okay, Donna Brown. O, falle dweud e yn y basement gyda golau off. Sweet. Show yourself. Give us a sign. Donna. Give us a sign. Wow. Give us a sign, Donna Brown. Oes rhywun gallu mynd ar top, fel top y grisiau? Where are you? Pam dwi yn y basement, byddai ddim yn cachu fy hun. Yeah, okay, rwy'n dod. Just down, fel... Yeah, bydd hwnna'n good. Achos... Okay. Dyna ti. Dyna fi. A bwys y teledu. Nawn ni mynd fan hyn. Ble ma... Right, okay. Fi'n mynd lawr nawr. A nawr na I dweud Donna. A gweld... Donna Brown. Donna Brown. Donna Yeah, Brown. os ti'n cael EMF nawr... O, ti gyda EMF yn barod. Okay, Donna Brown. Donna Brown. Donna Brown. Dwi'n meddwl hi'n mewn y basement. Dwi'n meddwl hi'n lan y grisiau. Okay, awn ni lawr yn y grisiau then. O, roi'r golau ar fi methu gweld. Okay, dyna ni. Donna Brown. Donna Brown. Oh, gosh. Oh. Stuck. Yay. How old are you? Are you here? Are you here? Ooh, my William Shakespeare Macbeth ar y shelf. Ooh. Nobody likes you. Are you here? Oh, I'm close, my dude. Beth oedd hi'n dweud? I'm close. Are you nice? I'm posed. I'm close. I'm close, oh. So mae hi'n fan hyn te. Gofyn hi os hi'n nice. Are you good? Dim byd.
Are you friendly? What do you want to do? Oh my god, ti mor eich yes. Sorry. Mae'n iawn. What is your name? Gofyn hi os hi'n How friendly. old are you? Are you here? Donna! Where are you? Behind you? Shut up. Na, ddim byd. Oh, Clywes i behind you, oedd hwnna'n really creepy, yes? oh my god, just wait your event. Donna! Hang on. Oh. Agus os mae'n troi golau pen, mae'n siawt ti'n gael. Hi, Donna! Ewch mas, ewch mas, hwnna'n digon i fi. Na, mae dy fi llun o fe, ni chi'n mynd nawr. Sorry, no way. Fi ddim eisiau hwnna. Beth oedd yn bod gyda gwyneb hi? Ti eisiau gweld y llun? Mae'n hilarious, ond scary. Beth yw e Jay? Edrych ar y llun yma nawr. Hi ddim yn cael Oh, wow. O, hwnna'n scary. Da iawn tîm, fi ddim yn barod am unrhyw beth arall na. Wait, rhaid angen edrych os mae hi wedi ysgrifennu ar y peth. Oh, ti'n cael y peth, yeah, go on, go. Oh god. I'm fine. Rwy'n... Na, hi heb di ysgrifennu ar y box. So mae dim yn freezing temperatures, neu EMF level 5, DOTS projected. Mae'n level... Dim yn gwybod. Pwy sy'n cael EMF te? Yeah, mae on EMF level 5, rwy'n meddwl. O, mae yn. No, wait, no, beth di level 5? Ydi level 5 Mae'n very coch os mae'n level 5. Mae ddim yn mynd i coch, ta. Mae'n just mynd i, like, 3. Be di pawb te? Ti di mynd nôl yn y tŷ, wyt ti? Oh? Yeah. Oh, okay. So, rwy'n trio rhoi y book lawr. You know, trio cael, like, ghostwriting ar y book, gweld os hi'n mynd i ysgrifennu rhywbeth. Be ti wedi rhoi e? Yn y hallway nawr. Rwy'n fi mewn y... Na, rhoi mewn y gwely. Mae'n... Yeah, rwy'n mewn fyna. Rwy'n mewn fyna am ages yn heb di ysgrifennu. Gafich, rhywbeth. Right, fi'n trio ffeindio fingerprints now. Fi'n gallu ffeindio ni. Accident ni'n hanto. Goodbye. Jesus! Beth oedd hwnna? Fi'n meddwl. Morgan! Hwnna ddim yn fi, mae hwnna'n Iestyn! Oh, Iestyn! Mae rhywbeth yn lladd ti, boi. Oh! Yeah, rwy'n bos wedi llaw. Ti'n gallu cymryd llun o'r fy body? Yeah, rwy'n cymryd llun o ddim. Morgan, ti'n cael y camera. Actually, Rip, yeah, go on. Iestyn. Yeah, os ti'n cymryd llun o'r body fi, mae'n rhoi fi arian ar gyfer death. Oh, sorry, fi'n recordio ti, though, so ydy hwnna'n un Camera! Camera! O na, fi di taflu hwnna, sorry. Ti'n wedi talu fe? Yna, o crucifix yma. Ble ti wedi talu? O, mae'n dod. Na, mae yn y fan. Mae yn y Mae hi fan. jyst wedi mynd mewn i'r gwely. Mae hi jyst wedi mynd mewn i'r gwely. Ble mae'r... Mae hi'n dod. Right. O, ydi hynny ar y llawr? Ie, hwnna ar llawr, ie. Mae hi'n mynd trwy... Be mae hi'n mynd? Sut fi'n gosod stuff nôl lawr? Like, G. G. Okay, G. O, Mae hi jyst wedi mynd mewn i'r garage. Garage, ble mae'r car yn. Garage? Garage. Wedi cymryd llun o chi. Yay. Da iawn. Ie, mae hi wedi mynd mewn i'r gwely, ond wedyn i'r ble mae'r car yn. Ah. Sut ti'n gosod ddim taflu? Fi ddim meddwl ti'n gallu. Gan i gweld? Ddim taflu, oce. Controls. Oh my god! Beth di hyn? Be? Be? Ie, ti ddim ond yn gallu drop o gyda G. Okay. O, mae hwnna'n OTDS peth.
Mae hwn basically dweud os mae hi wedi cerfod mewn trwy rhywbeth. O. Wel, rwy'n fi'n clywed hi. O, mae yn y stafell yna. Mae yn y gwely. Mae yn y gwely. EMF. Okay, so... Ni'n gallu dweud fod yn DOTDS projector wedi gweithio, so... Ydy e? Ni'n cael 3... Ie, ac ysgrifennu beth mae yn, DOTS. O! Mae yn y tŷ... O, mae di cloi, Hunter, mae hi'n dod nawr, mae'n mynd i lladd un y ti. Ie, wedi llaffu. Mae dy fi crucifix. Mae ddim yn gweithio os cyn y hunt. A os ti'n rwy'n lawr hefyd. Oh my gosh, shit ti'n gweld corff ti, Owain? Be? Ti'n gweld corff ti? Y peth? Y corff ti, body. O, di yn wahanol. Ie. O. Hang on. Fi'n mynd mas nawr? Ie, ti gallu. Fi eisiau. Ie, gadael. Fi'n dweud just gadael. O, esgwch fi. A fi roi e mewn, ble mae e? Screenshots. Yeah. Sorry, sorry. Gweld yn y screenshots o Owain. Sorry, Gweld yn y screenshots. Right, fi'n cau y blwch nawr, forget it. Sorry, guys. Right, fi ddim yn gallu delio O na, ar ti ben heb di fy dewis ghost. Be ti'n meddwl? Ti angen dewis ghost. Ti'n gadael... O! Pam wyt ti'n gadael? Ni heb di gwneud prediction. Oh. Fi'n gofyn, okay. Ie, ond nes i ddim dweud e, sorry pawb. O, fi'n teimlo mor silly. O, mae'n iawn. A nes i mynd yn nerfus, a... Mae'n iawn. Pawb as di marw. Dwi'n gweld, beth... OK, DOTS projector, 65. Right. Ghost was a yokai. Beth ni ddim yn cael? Ni ddim yn cael... Ni'n cael pretty much everything. Yeah. Ie, ni angen salt yn ni. Ni'n cymryd. Ife dyna lle mae Yokai Watch yn dod o? Yokai Watch? Na, Yokai yn ysbryd yn Japanese. Ie, ond mae yna fel TV series o'r enw Yokai Watch, a mae fe fel... Mae ysbryd... Oh, required level 2? Seriously? Oh, man. Anyway. Fi ddim ond yn gallu prynu EMF reader, ghostwriting book, spirit box, thermometer, UV light, candle, crucifix, glow stick, head, na, lighter. Fi'n rhoi popeth o un fi yn yr un yma, so fi'n cymryd y risg yma o rhoi popeth Fi ddim yn gallu prynu llawer o bethau. Beth ni'n cael? Ni'n cael un DOTS project. Oh, Morgan just wait. Sorry, nes I gwasgu button wrong. Sorry. Alright. Oh, man. Oh, Morgan. Sorry, pawb. Nes I meddwl leave just fel I mynd o gwmpas yr ystafell fel o'ch chi gyd. Na, ti'n gwasgu right click neu left click neu escape I mynd mewn I ystafell. Oh. Mae'n un newydd. Prison. Yeah, fi'n dweud prison. Yeah. Okay. Ti eisiau mynd I prison. Heck yeah, bydd hwnna'n hwyl. Oh god. Right, remember Seithi Hoops. Seithi Hoops? Because this is a story all about how... Morgan, ti eisiau mynd I Arlan? Radio Land? Oh, okay. Oh, come on! Come on! Oh yeah, un o ti newid eich blymyn character hefyd. Un o un ti... Okay. Fi di newid e. Mae'n edrych fwy fel un awr anyway. Ti'n un peth? O na, ti. Na, fi di newid. Okay. Dim ond fan hyn. Alright. Oh, man. Mae pawb yn gael, so pran ni ddim yn mynd adyn ni. Rwy angen gwasgu dechrau. Ah. O na. Ie, ei. Right. More. Hey.
Hei, mewn llai na mis, bydd dy fi gigabyte speed we, so bydd dim esgus dy fi gyda pethau fel hyn. George Thomas, yn yna enw o ghost. George Thomas. Right, need an EMF reader. Nice. Piss. Cleanse the area near the ghost using smudge sticks. Get an average sanity below. Fi'n cael EMF. Later. Right, ni'n cael later gyfer smudge sticks yn gyntaf. Okay. Fi'n cael EMF a thermometer gyda torch. Right, rwy'n mynd i cymryd... Cael journal. Cael journal a spirit box. Right. Bendant eisiau... Rwy'n mynd i roi rhain lawr. As soon as rwy'n mewn fanna, basically. Syniad da. Oh, tripod. Nice. Beth yw'r thing am... Ydy yn werth i ni cael spirit box tro yma, neu na? Yeah, mae'n werth i ni cael popeth, really. Ydy e? Ac os ni eisiau gwybod sut beth mae a ghost yn ni. Okay. Arod? Camera? Ydy camera yn werth cael, neu na? Yeah. I cymryd llun o'r evidence. Yn ei gweld? Get an average sanity around 25%. Okay. Average sanity. Right, so ni just angen basically mynd yn insane. Come on, right chwerthin ar y camera, yn lle Sony, mae'n dweud bony. Oh, God. Come on, then. Right, come on in. Hang on. Yeah, let's click the E. Yes. Na, ni actually yng nghanol y... Ble mae'r ffordd mewn? Roedd ddim hoffi hyn. Didn't matter, I'm in jail. Mae'n locked. Okay, na mae ddim. Okay. Ble mae'r... Rwy'n methu gweld unrhyw beth. Ble mae'r light switches? 17, 19, na mae ddim mewn. Helo, 17, 21. Os ni'n aros gyda'n gilydd, so le... Rwy'n methu gweld unrhyw beth. Come on. Oes rhywun di dod â crucifix gyda nhw? Rwy'n mynd. Rwy'n redig. Rwy'n mynd i nôl... Rwy'n angen mynd i cael blymyn peth. Gael o fe. Ti bach? Fi'n cael y tymheredd. Torch. Okay. O, ble mae'r drws? Mae da fi spirit box. Rwy'n ar. Beth? So spirit box, ife, dyna ti'n siarad mewn i? Ie, ti'n siarad mewn i, ie. Hello. Dewch yma. Rhaid ti gofyn cwestiynau. Oh, right, okay. Are you a friendly ghost? Ni'n cael y golau arno nawr. Be? Ydy rhywun wedi dod o tymheredd peth? Ie, fi'n cael y... Dyna fi hwnna i edrych mewn i ystafellau fy hyrwydd. Ie, 22, 19... Okay, mae dy fi cwestiwn da i'r ysbryd. Am rhyw reswm dy'r ysbryd ond yn siarad Saesneg. Ond, ni'n mynd i dweud... Are you guilty? No, gwell na hwnna. Did you do it? Did you do it? 13. O hwnna yw'r cwestiwn yn y llys fawr cyn i nhw cyrraedd. Right, hwnna ble mae'r ysbryd yn te, os mae'n 13. Definitely. Ond mae rhaid i rhywun just mynd ar ben ei hunain i trio a dweud ei enw. Achos mae wedi dweud mae dim ond yn ymateb i person ar ben ei hun. Ble wyt ti? Fi'n gweld Morgan. Ti o... Mae'n 13 mewn fyna. Mewn ystafell bach hyn fan hyn. Yep, 13 just now. Are you close? Mewn ystafell hyn fan 13. Yep, 13.4. Okay, ewch allan a na i siarad I fe gyda'r spirit box. Okay. Are you close? Fi'n cael EMF arno. Is your name George? Hang on. Owain, agor yn gyntaf. Mae'n mynd I roi y book. Is your name George?
Ie, mae'n, hang on. Bydd fi'n edrych beth mae'n dweud ar y bwrdd eto. Oops. Sut fi'n agor y drws? Just tynnu. Mae'n siŵr nes I glywed rhywbeth fanna. Gan I gweld. Looks like the ghost's name is George Thomas. The ghost also seems to only respond to people who are alone. Yeah. Oh. Nes I mynd nôl a siarad then? A ddim bod ni ddim. Yeah. Yeah, okay. So, George, are you ready? Are Hello, you ready? George. Do you know why we are here? Oh, okay, dyna'n sut i'n neud, okay. Oh, nice. Syniad o cwestiwn, guys. Be ni'n mynd I gofyn e? Are you here? What? Are you Yeah. friendly? Are you here? Dim lot o mateb. Are you alone? Os mae ddim yn respondio, mae ddim yn respondo. Okay. I hwnna, okay, right. Neu, just canolbwyntio ar rhywbeth arall nawr. Actually, na i'n mynd I swapio fy spirit box am rhywbeth fwy defnyddiol. Fel be? Crucifix. Crucifix. Fi eisiau fe llafu. Mae EMF yn mewn y stafell hefyd, os ti'n eisiau fi gyda lan. Okay. Le mae hwnna? Yn y stafell. Yr un ystafell, okay. Yeah. Iawn. Ooh, Morgan yna, 88% o sanity. Ydy wedi cael ei troi arno o'r EMF reader? Ie, mae wedi troi arno. Sut ti'n troi y camera arno? Ac os mae ddim yn troi arno. Whoopsie. Okay. Oh, dyna ni, mae'n troi arno pan ti'n exit y caravan, okay. O van. Sorry. Right, ac os mae hwnna yw'r ystafell, mae siawns fod ghost orb yn gallu cael ei gweld mewn hyn. Felly... Nice. Open sesame. Oh, okay. Mae ti'n mynd troi y golau arno? Ti'n gwybod fod mae hynny ddim yn gweithio, right? Be? Nes I ddim. Pwy sy'n cael spirit box te? Fi? Oedd hwnna ddim yn Ti'n ar ben gweithio. ei hun? Pam mae fi ti'n mewn fyny? Ie, o'n i'n gofyn loads o cwestiynau. Hello. Dyna ni. Yna. Hello. George Thomas. Is it me you're looking for? Fi ddim yn meddwl mae hyn yw'r ystafell yn byfachu. Na, falle mai ddim. Falle mae lan star uwch benne. Falle. Hello! So be mae pawb yn mynd te? Mae lan y grisiau. Oh, Jesus, okay. rwy'n meddwl. Hwn wedi agor. Okay, ni just cadw'r peth lawr fan hyn. Okay. Fi'n dod lan gyda'r EMF. George Thomas. Oh, ti'n gwybod mae ddim yn mynd I gweithio os mae'r holl golau yn arno, ie? Huh? Hello. Oes ti'n trwy'r golau arno, mae ddim yn mynd I gweithio os mae'r golau yn arno. Na, the golau ddim arno, just torch fi. Oh, na, dwi wedi ffeindio'r mess hall. Mess hall? Yeah. Oh, cafeteria. Yeah. George! George! It's your father. George.
George. Ooga booga. Ie, mae ond yn mynd i ymateb i un o'n ni ar ben ei hunain. Ie. So, mae rhaid ni... Ie, ond... Mae hwnna'n... Mae hwnna'n neud i ni bod yn fwy bregus neu vulnerable yn diwedd. Oh my god! Mae yna rhywbeth ar y... Be? Mae rhywbeth... Be? Mae yna... Be? O na, just glas oedd e. Ni'n meddwl oedd rhywbeth ar y... Ah, fi ddim yn gwybod. George. Oh! Ooh. Close yna. O, beth oedd hwnna? Yeah. George? George. Hello. George. Oh, sorry, fi ddim yn gwasgu B. George. 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 Mae'n dweud arno fe, mae dim ond yn gallu esbonio i person erbyn ei hun. Pawb yn just aros gyda'i gilydd. A George. fi yn ystafell gwahanol, fi'n credu. O, 15.5, 16.3. George. George. George, are you scared? Are you scared of us, George? You should be. You should be. George. I'm coming for you, George. Show yourself. Where are you? Mae pawb o ben ei hun nawr, fi'n Give meddwl. us a sign. George. George. Ti'n just taunto fe gyda. Problem sydd dy fi gyda'r You're not map yma. scary. Fi ddim yn gwybod sut i ddianc yn gyflym. So, mae yna siawns dda, os ni yn ffeindio nhw fe. Oh god. Byddwn ni ddim yn gwybod. Okay, pwy sy'n cael spirit box eto, sorry? Dim fi. Fi'n credu. Right, Morgan. Mynd mewn i'r stafell ni wedi dechrau ar gyda yn gyntaf, ar ben ei hun. A bydd Owain a fi yn just mynd o'r stwc. Whoa. Beth? Temperature just when you drop it now. 9.7, yeah. Ble wyt ti? Yr un ystafell. Pa stafell? Ystafell ni wedi edrych drwy... George. Wait. O'r un fach hwnna? Yr un fach, yeah. Oh, whoa, hang on. What? That bit? George. Beth sy'n digwydd? Oh, 11.2. Fi ddim yn dda iawn gyda gemau fel hyn. 8.6. 9.6. 9. George. George. 9.2. Pwy sy'n, like... 8.5. Pwy Show sy'n yourself, George. anadlu, like, really galed? Ti'n fi. 8.1. 8.2. Wow. 10.1. 7.9. Hang on. 7.2, yeah. 13.2. 8.8. Yeah, fi'n meddwl fi wedi ffeindio fe. Ie, fi'n meddwl fi wedi ffeindio ystafell. George. Mae'n cawod. Helo. Ble wyt ti? Wel, mom wedi. Ydw fan hyn. Fi just wedi pasio fi. Oh, sorry. Ble ti fai? Yeah, Fan hyn? 7.9 mewn fan hyn. Oh. Ble ti? Naw Ti'n pwynt gweld fi? chwech. 7.7. Right, rwy'n mynd i... 8.7. Mae gen i halen. Fi'n rhoi halen ar y llawr. Ble wyt ti? Super scary. Yes? Cawod ar y cawod gwaelod. Wyt ti'n gallu clywed hwnna? Yeah. George. Give us a sign that you are here. George Thomas, give us a sign that you are here. Rwy'n mynd i nôl y spirit. George
George Thomas, give us a sign that you are Get a here. spirit box. Yeah, sorry, I remember a box. Hello, George. Show yourself. Hey, Morgan. Yeah. Ble wyt ti? Fi lawr star. Right, Ar ar bwys yn yr- gael ti. Llyfr. Pedwar naw. Ie, mynd lawr Ble fan'na. ma fe? 3.1. Fi fi'n cymryd ti lawr fan'na nawr. Okay. Ydy hyn freezing temperatures 3.1? Yn agos. 3.9, ie. 7.4. Mae fi'n dilyn ti. O, ble bynnag. Rwy'n mynd i just taflu'r... Fi just wedi taflu'r EMF. Right, lawr fan hyn. Bada. What bloody character fi yn mor unfit? Rwy'n methu, like, redeg, like, mwy na, like, metr. Mae'n fel... Yeah, fi'n meddwl mae hyn yn freezing temperatures, so... Yeah, freezing temperatures. Ooh. Mae'r sians mo mae'n only neud dim yna, cos mae hyn... Os mae'n only neud dim... Oh, pwy yw yna? Hello. Bad ni. Hello. Right, mae gen i... Yeah, fi'n rhaid EMF lawr fyna, os ti'n gweld. Oh. Mae'n dim ond yn esbonio i person sy'n ar ben ei hun, so... Yeah. Pwy sydd eisiau bod ar ben ei hun? Dim ots. Y peth yw, mae dy fi spirit box, so ydy hwnna'n well i fi siarad trwy hwnna neu na? Just dim ots. Yeah. Just ar ben ei hun, though. Yeah. Ond yn agos i'r drws achos fi'n poeni byddai ddim yn dod. Just bod yn barod. Pwy sy'n cael yr EMF read y te? Mae'n lawr fyna. Ble? Fan hyn. Like, Ah. Oh yeah, so mae does dim EMF, like, readings te? Mae'n un o'r objectives hefyd. 3.2. Ooh, mae hyn yn definitely yn stafell, ydy e? Yeah. So ni'n cael freezing temperatures te. Okay, gaf fi siarad i fe. Beth oedd enw fe eto? George beth? George Thomas. George Thomas, okay. Rwy'n mynd i nôl George Thomas, camera. let yourself be known. That right, ti'n gofyn cwestiwn i Morgan. Oh, yeah, sorry. Are you here, George Thomas? Oh, wow. 3.5 mewn fan hyn. 9.9. George Thomas, are you peaceful? Gofyn ble mae Shit. Okay. Uh-oh. Where are you, George Morgan? Thomas? Yeah? Ni wedi cael cael mewn. Does dim... Ni wedi cael hoc mewn. Oh, shut up. No, mae'n okay. Mae'n okay, ni am... Oh, ble chi yn, boys? Just cadw siarad i'r ghost. Just siarad i'r bullshit. Trio cael rhywbeth mas. Where are you, George? You swine, you guilty man. Yeah, camera. Fi'n mynd I drop a temperature. Got a tripod. Okay. Shemai, George Thomas. Oh, Ydych chi rydyn? I'm gonna do it need hwnna. Okay. Oh wow. Edrych ar hynny, Owain. Why are you so evil? Jesus. Oh, Perdic. Oh, ni bron Why? yn gyda sanity. So, where are you? Oh, sanity 36%. Oh jeez. god, dylen ni refiller neu rhywbeth. Hello. Mae activity wedi mynd yn ei dig. Okay. Uh-oh. Are you okay? George Thomas, come. Morgan, ti'n ar ben y hun mewn drws wedi ar gael ni eto. Beth? Oh! No, mae'n fine. Wedi agor e. Okay, ni mewn. Oh god, paid neud hwnna. Okay. Fi'n mynd I mynd right bell mewn Dim yn fyna. Mae'n troi fan hyn. Yeah. So, rwy'n just edrych ar y porffor. George Thomas, Torture wedi talu. where are you? So dim esboniad gyda... Mae'n drws wedi ar agor. Fi wedi cael y tro diwetha. Okay. Fi'n cael y tripod, roi fan hyn. Oh wait, hang on, be mae'r tripod? Mae'r tripod.
Oh, no. Have you already dropped it? Oh, no. Lord Thomas, where are you? Rah. I'm a boring ghost. Yeah. 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 Come on, George. Do some in. Georgie Porgy. Georgie Porgy. Georgia of the jungle. Watch out for that tree. Oh yeah, mae'r tripod tu allan. Oh! Mae'n neud sŵn. Mae'n neud sŵn. Mae ysbryd fan hyn. Mae ysbryd fan hyn. Oh, Mae'n dod ar ôl fi. Mae'n dod ar ôl fi. Mae'n dod ar ôl ni, boi. Mae'n siarad county. Red. Mae'n dod ar ôl ni. Mae'r drws wedi cael. Mae'n dod ar ôl fi. Rwy'n tynnu llun o fe neu rhywbeth. Rhaid ti Mae fe allan. literally tu ôl i fi. Oh, mae wedi Oh my mynd. goodness. Oh my god. Oedd e'n fflachio. Mae'n dŵn. Fi di cadw y camera mewn ystafell os ti'n cael tripod. Okay, good. Oh my god, oedd hwnna scary. Right, fe ddim yn hoffi George of the Ah, jungle. fe. Fi'n cael tripod now. Nice. Oh, okay. Os ti'n newid item, mae'n drop yn automatic. Okay. Oh, right. Oh, yeah, herf mae'n mor mawr ti'n methu. Fi ddim yn gallu pigo lan. Fi ddim yn gallu pigo lan. Ydw i'n gallu pigo fel lan? Na. Oh. Oh, come on. Ti ddim yn serious. Owain, mae just wedi cael eto. Gyda ti mewn? Oh na. Mae Owain wedi anawr. Oh, mae'n stuck mewn. Ie, mae Owain yn anawr gyda. Dwi'n sy'n Owain? Mae EMF reading. Oh ie, hwnna'n un o'r objectives. Beth yw'n meddwl, ydy 4, 3, 5? Oh wow, total activity 10. Oh my gosh. Ble ydy ti, Owain? Rwy'n fi'n clywed ond wedyn rwy'n disappearo. Yes, fi'n cael y camera arno, so mae'n... Wyt ti'n iawn fyna? Ie, fi'n just gwylio'r ystafell o camera. Oh god. Fi ddim yn gwylio unrhyw... na, dim unrhyw ghost orbs. Okay, beth os ni'n mynd i lle o'n ni cyn i ni redig i ffwrdd fel... Yeah. Ie, mae fe'n gyflym ydy e. Na. Oh, pwy sy'n cael y llyfr? Rwy wedi rhoi e mewn y stafell hwnna. Pwy sy'n cael y llyfr? Fi. Mae di roi yn ystafell hwnna. Ie, rwy yn y stafell. Pwy sy'n cael e? Pwy sy'n mynd mewn i ystafell? Fi'n gallu gweld ti ar camera. Does dim byd ar llyfr. Beth oedd fy EMF te? Ddim siŵr, rwy fi'n clywed e mynd bant, ond rwy fi'n redig i ffwrdd. Beth dwi wir yn poeni am yw y syniad o ddim yn gwybod sut i ddianc a pan mae'n redig ar ôl. Bod e'n araf, os dwi ddim yn gwybod ble dwi'n mynd a rwy'n mynd mewn cylchoedd, bydd e'n lladd fi. Oh god. Oh, Owain. Mynd nôl i'r stafell gyntaf. Ti'n cofio ni'n cael y... Oh, wow. Average sanity 24%. Ni wedi gwneud objective 4. Oh, Morgan, fi'n suggestio ti'n dod mas. Ti'n cael 15% sanity. Okay. Rhaid fi jyst cofio lle... Nawr. So ti'n switcho i rhywbeth gwahanol? Q, neu y mouse wheel. Mae ddim yn gadael fi. Oh ie, mae yn. Sorry pawb. Mae yn. Gwrs ma fe. Sanity. Right. So paid gofyn... Oh, Jesus! It's loud. Okay. Oh my god. Oh na. Okay. Ti'n cofio y stafell gyntaf, ie? A ti wedi rhoi y device hwnna,
beth ti'n cael DOTS. Ie. Ti'n gallu cael hynna o ystafell hynna roi mewn ystafell newydd? Ie, rwy fi yn cael y mewn fan ond rwy dim byd digwydd. Wedi tynnu fe allan o rei mewn y corridor nawr. Pwy sy'n cael un ultraviolet torch te? Wyt ti'n gallu gweld fi ar y camera hwnna? George, Thomas. Fi ddim yn gweld unrhyw un ar y camera. Oh, wel rwy'n right o flaen camera. Oh, hang on. George. Gael fi gweld. Ti'n just eisiau mynd mas nawr achos fi'n... Fi'n gweld flashlight, ie. Fi'n gweld ti. Mynd i'r cell door. Rwy'n gallu clywed like, mewn fan hyn. Mm. Hey, George. You wimp. Come get me. Come on. George. Come on, George. Come get me. Ddim yn mynd i wneud unrhyw beth gyda'r diet ti fyna. Come on, George. Baby. George. George of the jungle. George. Watch out for that tree. Watch out for that tree. George. Where are you, George? George! George, where are you? Oh. This is very static yna, fi'n gallu gweld rhywbeth yn mynd bat. George? Oh, wow. Yeah, dod nôl. Morgan, ti'n cael 1%, Owain, ti'n cael 8% sanity. It's fine. Okay. So, na, sut fi'n mynd mas? Dangos fi y ffordd allan o? Okay. George! Fi ddim... George. George the jungle. George. 0%. Oh, gosh. Oh, total activity dig. Scared little ghost. Total activity dig. Rubbish ghost. 17 Terrible. Oh, wow, we got to go up the diet map. Nice. Okay, so, Morgan, ti eisiau mynd mas, yeah? Yeah, fi eisiau, but Try roads. Ffordd yma? Yeah. Okay, try road eto. Mynd lawr yna, yeah, lawr yna. Just mynd straight lawr yna. Diolch beth. So beth sy'n digwydd efo'r sanity os mae'n mynd right lawr i'r... Mae'n mwy o siawns sy'n gallu cael ei lladd gan y ghost. Ti'n mynd mas. Mae di cloi. Yeah, mae'n total activity dig. Cuddio. Come on, George, come at us. Come on, George. Where are you? George, you wimp. Come on. O le fi'n gallu tynnu llun o fe, ti'n gallu cael y camera, ni'n ennill bach o arian, ie? Fi'n gallu gweld ti o'r camera. Come on, George. Yn provocio fe nawr. O, fi di agre, it's fine. No, dyna ti. Beth di George yn gwneud? Mae'n gwneud dim byd, like. O, ti'n rhaid ni bod ar ben i hunain, fi'n credu. Yeah, mae'n dweud fan hyn. Looks like the ghost's name is George. The ghost only seems to respond to people who are... Oh my god, die a cant. Wow. Wow. Oh, man. Oh, ni heb di go find evidence paranormal yn an EMF reader. We didn't remember the EMF level 5. Na? Well, we just wrote him out, because ni ddim wedi ffeindio unrhyw beth arall. Na, ni angen tynnu llun o'r EMF reader, though, os anything. Yeah, dim fingerprints, dim DOTS, dim ghost orb, dim spirit box. Oh dear. Pwy sydd wedi cael y ghost rating eto? Ble mae y journal? Ha? Ble mae y llyfr i'r ghost rating? Ie, rwyf dim byd mewn e. Ble mae e ddo? Mae'n mewn yr... Mae'n dal mewn fan'na. Ystafell newydd, neu... O, un munud, oes rwy'n... Pam ni ddim yn defnyddio'r smudge sticks? Ni ddim cael unrhyw smudge sticks. Oh. Damn, dyna'r reswm then, dyna'r ateb. Ti eisiau dod yn crucifix? Oh god. Oh, wow. So... Oh, mae scrollio gyda'r mouse a lot house o ran newid stuff yn dweud. Yep. O, fi'n mynd i defnyddio blimyn
allweddill a llygodyn o hyn ymlaen. Ew. Oh, wow. Be? Fi just back on mewn i Owain, fi'n gallu gweld y llygaid a tab o'n e. Boom! Oh, funny. Oh, O, no. be chi'n neud fanna? Limbo! Right, okay, beth ar ôl. So, oedd the spirit box ddim really neud lot. Na, so... Roi hwnna. Ond roedd ti ar ben i hun am amser hi, neu oedd ti'n... gyda ni? Amser hir, Na, fi'n mynd i defnyddio EMF reader tro yma then, a camera a... Mae EMF reader mewn y ystafell. Oh, right, okay. Yeah. Rwy'n mynd i fynd nôl mewn fan i edrych ar y EMF reader. Fi'n mynd i cario EMF reader gyda fi yr un pryd, so... Ti'n cael EMF reader? Ie. Aww. Be? Ti'n caru y EMF reader. Ie, fi yn caru. Caru be. O, ti'n caru. La me. Neu fod o si. Fi Ddim yn ar gwybod EMF reader come on. am byth. Fugitive Ddim yn gallu cael running. tripod na, some rhywbeth, mae'n stuck. Oh dear. Sut ti'n redeg? Shift. Shift, right, good boys. Shift. Oh yeah, mae mas o anadl yn gyflym. Iawn, rhaid ni lefelu fyny fi'n credu. Yeah. Gael gwell. Hynny'n pam ni ddim yn gwneud yn... God. O, mae di cloi arna fi. Oh, Fi'n methu agor e. Rwy'n gallu clywed e. O beth os fi'n Cyddio, rhoi EMF cyddio, reader cyddio. i fas? Bydd o'n mor ffynnu. Cyddo fe, agos mae'n siŵr cael i ni. Come on! Ydy. Rwy'n fi clywed yr EMF reader yn mynd bant. Beth ti'n neud? Sorry. Mae ddim yn cloi ar, mae'n just dwi'n gallu agor fe. Okay. George. George. Of the jungle. Oh. Oh. Ti'n clywed hynna? Right, so dyma EMF yn mynd. Oh! 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 Owain? Mae'n mewn fan'na. Oh, yeah. Oh my God! O, mae wedi mynd. Oh. So mae'n Right, so mae'n mewn fan'na. Mae'n mewn fan'na. Roedd fe EMF. Roedd fe'n lan i 4. Oh, okay. Oh, chilling temperatures, yeah, ti'n gallu gweld y... Hello, George. Yeah, mae'n mewn fan hyn, Owain. Yeah. Mae'n ystafell yn mewn. Definitely. Are you here? Okay, rwy'n mynd i roi llyfr ar y bwrf ta. Fan hyn. What do you want to do? Okay, efallai mae'n... Oh! Oh! Fi'n Fi'n clywed yn anadlu. Oh my god! O, mae fan'na! O, mae'n cael, like, bat neu rhywbeth. Yeah, mae hwn yn definitely o'r stafell. Okay, dyna pam roedd dim byd yn digwydd. Stafell anghywir o holl amser. Oh god. Okay, ble mae'r... Yeah, cael y device... Oh, mae fan hyn. Beth mae'n dweud? Mae 4. Oh, hi. Yeah, mae'n... Oh. Oh, mae'n siarad Charlie, mae'n siarad Charlie. Mae gyda axe. Redig! Redig! No! I'm dead. Oh, you buggers. O, na. Gyda fe bwyell. Oedd gyda fe bwyell. Oh my god, oedd hwnna'n horrible. Fi'n casau cael fy lladd yn Phasmophobia.
game gweitha fi nawr. O, ni cael fingerprints, apparently. Ni di tynnu llun o fingerprints. Here. Oh, bloody Hey. hell. Okay. Okay. Yn y Ydw journal, i'n dal gallu apparently. gweld y journal? Yeah. Yeah, Jay. Oh, well. Okay, ni'n cael fingerprints, apparently, so... Yeah, apparently. Ges i llun really clear o fe gyda bwyell o. Gwelys ti hwnna? Nice. Fingerprints, ghost Yeah. fingerprints. Yeah, okay, ni'n cael fingerprints, right. Fingerprints, freezing temperatures, a rhywbeth arall. O, rhaid i fi cymryd un am y tîm yma. Sorry, Oh. boys. Sorry. Fi'n gallu clywed e. Yeah, ydy 50 level... Pa level ydy'r EMF arno? Pedwar, mae'n dweud. Oh. Oh, God! Oh. Ready, guys? Yeah. Byddwn ni'n mynd mas os o'n i ti. Mae fe ddim eisiau chwarae o gwmpas, rhagor. O, fi gallu gweld corpse fi ar y llawr. Oh, Yeah. mor Oh, and ti'n cael camera. Yeah, rwy'n allan o lluniau, ddo. Oh. O, ti'n gallu cymryd camera fi, ddo? Nice. Ble oedd e? Mae'r llawr, wyt ti? O, ie. Oedd e fan hyn, lle o'n i di marw. Nice, mae un... Mae God. Okay, fi'n mynd i drop o'r... Dyma ne, llun ar ôl, ôl af yw cyrff ti. Fi'n cael EMF arno nawr. Nice. Oh my god. Right. Dim byd yn y llyfr. So, dim byd ar llafur ta. Pedwar. Bydden- Mas. Yn mas. Yeah. Be mae e? Ddim siŵr. Fi'n gallu clywed e. Yeah. Mae'n mewn fan hyn. Ie, mae'n mewn fan hyn. Siŵr dyna fi'r... Ble mae'r spirit box? O, fi'n cael e, sorry. Oedd dy fi, na, oedd dy fi. Fi'n cael spirit box. Fi'n cael spirit box. Okay. Right, mae'n mynd i roi y dots projector mewn fyna. Are you here? What do you want to do? How old are you? Do you want to harm us? Dim byd. Dim byd o gwbl. Ble mae'r Oh my god. torch when i'n mynd yr un... Fi'n porffor mewn fan hyn. Yeah. Na, paid ti cael drws. Oh, come on, ble o'i ti? Oh! Be? Mae un o'r sinks yn llenwi lan efo Oh, nice. dŵr o ffront. Oh. Yeah. Oh! Ti'n iawn? Oh. Chill card. Oh god. Oh! It's stuck! Redeg! Ti'n iawn? Yeah. Oh, God. Dwi'n mynd i fi nawr. Ah. Wait, wel, os... Seven, maybe even stuck a couple. Well, okay. Oh, okay, mae dim yn EMF low 5, mae'n just wedi rolo hwn yn mas. Os ti'n edrych mewn y journal, mae'n fel croes trwy e. Okay. Fi'n meddwl mae'n demon. Yeah? Yeah, cos mae'n wedi trio lladd i ni pan roedd ni'n erbyn ei hun, so mae'n gallu bod yn demon. Yeah, ti'n mynd eisiau dweud demon, yeah? Yeah, fi'n dweud demon. See? Oh god. Demons will initiate hunts more than often than other ghosts.
If you're in a Hantu is a rare ghost that can be found in hotter climates. Yeah, Yeah, okay, my women. Lower temperatures allow the Hantu to move at faster speeds. Oh. Evidence is fingerprints, ghost storm, and freezing temperatures. Well, lot o fingerprints oedd yn y lluniau. Demon. Yeah, mae'n Hantu, acos mae demon and evidence, fingerprints, ghost writing, and freezing temperatures. Mae'n Hantu, dim demon, mae'n Hantu. You sure? Actually, you know what? Fi'n mynd I gweld. Yeah, fi'n mynd I gweld os mae'n unrhyw beth ar y llyfr. So, Ac fi'n meddwl fi'n gallu neud hwnna fel ghost. Ie, ti gallu? yeah. Ti gallu mynd mewn I journal? Banshee, Jin, May. Na, mae'n definitely ddim yn them. Oh, wow, hello. Oh, no, mae'n just Morgan. Okay. Right. Okay. Gawn ni gweld ar y llyfr. Na, dim byd ar y llyfr. Mae'n definitely Hantu. Definitely Hantu. Yeah, does dim byd ar y llyfr, mae'n definitely Hantu. Okie ducks, rwy'n mynd I lock mewn. Oh, pardon me. Hantu ar yr, thing. Cool. Right, we're ready lock mewn Hantu. Ar y llyfr, so let's mynd. Oh, wow. Okay. Morgan, do you want to look at Hantu? Yeah, go on. Ie, dim ond un ni sy'n gorfod y fe. Yeah, dim ond un. I'm not fine then. Oh, It's a demon! What? Oh, mae'n dim byd ar y llyfr, though. Yeah! What the hell? Falle oedd e lle o'n ni wedi gadael e then. Time in the classroom, 2 minutes. Yeah, time in the classroom. Beth? Oh, gosh. Mae'n dweud total time in the classroom, 2 minutes. Oh. Oh, no. Gatyn. Amount of ghost interactions, 82. Oh, it's like saith am fi. God. Oh, wow. 17 ghost hunts. Anhygoel. Oh. Right. Right, rwy'n mynd I edrych yn un arall. Right, mynd I gen I prisons, high school neu y street. Oh. Mynd i'r high school. High school? Ti eisiau mynd nôl I ysgol, Morgan? Brownstone High School. Recommend... Dwi byth wedi clywed y stryd. Ni ddim wedi gwneud stryd o'r blaen, ydyn ni? Yeah, rwy'n i'n gwneud o just nawr un cyntaf. Street, Oh, Morgan. Okay, digon teg. Shut down due to unnatural deaths. This isolated school has been abandoned for decades. My pen ruined of liner. He got an email from a friend. Alright. He says there's definitely some kind of paranormal activity here. This one sounds dangerous. You'd have to be careful, gather all the evidence. And my ruin of liner. Sorry. Leave as soon as you can. Right. We're doing recommended. Beth we've doing recommended sanity pills. Recommended sanity pills. Oh, okay. Right, Okay. fi'n mynd I prynu I... O, fi'n mynd I gachu, dim ond level 5 y gachu, Morgan. Okay. Na I prynu rhywbeth then. Prynu insanity pills. Parabolic microphone. Insanity. Sanity pills. Right, ni eisiau tree? Yeah, tree. Just when ar ôl ti'n prynu fe, rwy gwasgu ad a when add your tree sanity pills. Okay. Oh, fi di prynu 4 ar ddamwain, sorry. Oh. Right. Add. My ruin of line a whiteboard it. I remember you. Alright. God. Na, joke. Okay, dwi'n mynd o ffwrdd. Just gwasgu space button. A ti gallu agor y whiteboard heb mynd right o flaen. O'n i ddim yn gwybod yna, okay?
Right, mae hi o lan, so. Fi'n barod. Pump it up. Barod pawb. Bill basket, Ordinal. Oh, mercy. So we learn to tag those who stay in life long. Right. Right. Wow, Educator high school. Like, Educator, yeah. Alright, gonna go. Barbara Garcia. This girl seems to respond to everyone. Okay. Nice. Prevent the ghost from hunting with a crucifix. Cleanse the area near the ghost using smudge sticks. Find evidence of the paranormal with an EMF reader. Wait, pwy sy'n eisiau cael any EMF? Fi di colli rai o stuff fi nawr. Yeah. Ble mae'r crucifix, pawb? Yeah, mae hwn yn digwydd pan ti'n meddwl, Morgan. Blimmin' heck. Mae hwnna'n rhwystredig. Yeah, ni ddim yn cael crucifix dim mwy. Oh, na. Wait, pwy sy'n eisiau cael EMF te? Yeah, bydd fi'n pigo lan. O'n i cael temperature? Okay. Na, ni ddim. Damn. So, rhaid ni just gweld os mae breast ni yn visible. Yeah. Yeah. Okay, fi'n cael y spirit box ar y journal, so... Right, Bantony. Wahey. Because I want it all. Oh, Okay. na, edrych ar hyn. With a kiss. Okay. Edrych. Croeso nôl i ysgol. Oh na, ma' hwnna'n creepy. Right, fi angen torch am hwn. Oh, sim un ar ôl. Na I just aros drws nesaf I chi then. Oh, really? Wyt ti'n gallu dweud y enw o'r ghost I ni yn gyntaf? Right, rwy'n mynd I roi y glow stick fyna, so ni'n gwybod ble mae'r drws yn. Be sydd dy fi yn fy llaw? Unrhyw un yn gwybod? Can I gweld? O ble ti? Beth ti'n cael? Beth yw hynna? Oh, mae hyn yn Hyn yn y dots projector. Yeah, dots device, yeah. Ti'n rhoi ar wal, mae'n basically dweud bod mae ysbryd yn. Okay. Yeah. Owain, ti eisiau trio gyda EMF? Mynd I pigo rhywbeth arall lan. Beth fi'n mynd I pigo lan? You here. A ni ddim cael unrhyw cameras? Yeah, Mae cael cameras. Mae dy fi here. camera arferol. Where are you? Rwy'n arbais y drws y flaen. Are you here? Alright, ti'n gofyn y ghost. Yes, I am! Yeah! Dyma fi! Are you here? Here's Iestyn! Oh, Where God. are you? Hello. Jeez, dim byd. Right. Hyn yn pam rhaid ni cael tymerydd ar EMF. Yeah. O, hwnna'n ofnadwy edrych ar corridor. Danny. Yeah. Ti'n byli gallu gweld fe? Oh, God. Do. Ti eisiau mynd lan y gwasio? Oh, oedd y shimmer fyna. Y shimmer. Shimmer. Shwmai. Shimmer, shimmer. Are you here? Oh. Oh. Helo. Oh, just had lywyrchiad o dde o camera fi, sorry. Sorry. Helo. Here. Beth o'i fenw y ghost? Dim grif gwrs. Jabrinsky. Gianalio. Javinsky. Beth enw hi? Barbara. Barbara Javinsky. Name is Gianni Giorgio. Oh, yeah. Giorgio? Barbara Gianni Gigi. Gianni. Giorno. Where are you? Barbara. 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 That's Barbara. Done a Little Britain sketch. Barbara. Where are you? Barbara. Are you here? Barbara. Hello.
Barbara. Bar. Mwy o trosau. O, be? Wyt ti'n clywed hwnna? Be? Fi'n clywed like, rhywbeth yn ringio. O, fi'n ffôn, hi'n so ble mae'r ystafell yn, os mae'r ffôn yn mynd bant. Ti'n what now, beth what? Ie, mae hwn yn beth ti'n neud gyda brifysgol neu high school, os mae'r ffôn yn mynd bant, mae hwn yn ystafell. Beth? Ie, mae hwn yn y peth gyfer high school. Os mae'r ffôn yn mynd bant, mae'n siawns mae'n ystafell ysbryd. Ah. Oh. Ie, rwy'n fi'n clywed e. Rwy'n rhywle... Ysbryd yn los. Are you here? Barbara! Ti'n tangu chi? Yeah, sorry. O'n i Where are you? Come on, ni'n cael fel 5 megabyte card ar y cameras hwnna. Yeah, fi'n Ni'n cofio. gallu cymryd like 3 Pimp shot. Mae'n ridiculous yn do it. Mae gen nhw 4K camcorder, ond eto dim ond 5 llun nhw gallu cymryd ar y camera. Sorry, dim ond Are you here? Ddim quite yn iawn. Barbara? Where are you? Barbara, wyt ti'n chwarae pêl fasged? Phil Basket. You play basketball. Ball bas. Yeah, fi yn y... Clywed mas am y ffôn. Ball back. Oh god. Okay. So ble ti wedi clywed y ffôn, Owain? Ddim siŵr, rwy'n just like mewn a distance. Ie, ble fel, ble wyt ti'n sefyll pan roi fi wedi mynd bat? Rwy'n fi'n just mynd mewn i'r sports hall, yn neuaf chwaraeon. Okay, so fan hyn te. Ie, mae'n siawns mawr, mae'n lan y grisiau. Ie, rwy'n fi'n swnio fel rwy'n fi'n... Ie, so mynd lan y grisiau. Oh, mae'r... No, mae'r pŵr ddim wedi mynd bant. O, mae dy fi sefyllfa nawr lle fi'n gwybod mae fy mrawd a fy nhad drws nesa. A fi'n gallu clywed synnau, ond ddim digon, a mae honna jyst yn horrible. Mae'n pawb. Fi'n gallu gweld y glow stick, ond fi ddim yn gweld ble mae pawb. Okay. Oh, hello. Beth yw'n Oh, mae'n drws... Ydy hwn yn drws... Oh. Oh, mae'n drws exit, nice. Ni'n cael... Fi just wedi agor y drws exit arall, nice. Rwy'n cysau hon. Rwy'n cysau popeth amdan o'r ysgol hyn. Ble ydy y ddau ti? Rwy'n lan y grisiau. Ah, okay. Fi'n mynd lan nawr. Ydyn nhw weithiau mynd tu allan? O, fi'n gallu clywed drws yn agor. Ie, hynny fi. Bloody hell, fi ddim yn gallu gweld unrhyw beth. Fi ar y maes chwarae ti fas. Ah, dyna ni. Dyna ti. Okay. Barbara! Barbara! Barbara Garcia? Where are you? Rwy'n munud, wyt ti lan y grisiau? Ie, Ie. fi just wedi mynd lan. Fi'n credu fi'n gallu gweld chi trwy'r ffenest. O na, mae na fel... Oce, na. Sorry. Ni ddim yn nesaf i ffenest. Beth ti'n siarad am? How wedi stafell hyn mor fawr? Where are you? Barbara! Barbara? Fi just wedi gweld y bref ti. Just dwi'n Barbara mewn y ffordd. Ie, fi just wedi gweld y bref ti. Ha? Fi just wedi gweld y bref ti. Y breth fi? Dwi ddim... Edrych o fi. Ti'n gallu gweld y bref ti pan ti'n symud y pethau, fel? Ie. O, mae'n oer mewn fan hyn. Oce, Are dwi you? ddim yn gwybod ble... Just gen i ddim golau. O. Fi'n fi'n mor gweud- scary mae Fi'n fe'n... rhoi llyfr lawr fan hyn. Fi'n rhoi llyfr lawr fan hyn. Ie, roi'r llwyr lawr. Wedi cael e? Ie, fi'n rhoi lawr fan hyn. Oh, nice. Right, rwy'n mynd i roi glow stick tu allan o drws, just i mark o'r stafell hyn. O! Mae'n ysgrifennu. Sut ti'n talu? Right. Mae'n ysgrifennu mewn e. What? Already? Yeah. Oh! Ghostwriting. Dyna ni. Are you here? Mae rhaid ni prynu fwy o How old are you? golau.
So ni cael ghost writing. Freezing temperatures. Yeah, freezing temperatures, ghost writing. Mae'n efo demon, revenant neu shade. Mae dim yn demon. Right, rwy'n mynd i nôl camera arall ar tripod o lawr y grisiau. Yeah. So ni gallu setio lan remote camera mewn fyna. Wait, hang on. Gael fi gweld beth am y ghost here. So mae'n revenant, shade neu demon. So mae'n gallu bod yn... demon. Fingerprints. Beth yw'r revenant. Ghost orb neu... Beth yw'r un arall? Shade. Neu EMF level 5. Rwy'n mynd i roi'r EMF reader yn y drws. Ar y llawr. So nawr rwy'n gallu mynd i pigo lan 2 peth. Alright, so mae ghost box ddim yn mynd i gweithio te. Ac os mae'n... Y tair yn nhw ddim yn defnyddio ghost voice box. Spirit box. Ble ti, Morgan? Fi yn y... The truck. Fel alley, ti'n gwybod fel yr thing... Oh, god, fi methu siarad. Yr alley? Ti eisiau mynd mewn i'r truck a edrych ar y camera gweld os ti gallu bod like ghost orbs. Bydd hwnna'n handy. Bydd ni'n setio lan camera ti fewn yr ystafell. Ac os mae yna ghost orbs ar y camera. Styniad da. O, fi'n lli gweld chi nawr. Fi jyst wedi mynd mewn i cilch. Fi jyst wedi mynd mewn cilch. Ti beth? Fi jyst wedi mynd mewn cilch. Fi'n ôl. Oh, goodness. Okay. Right, rwy'n mynd i cymryd hwnna, ac... camera. Oh, hang on. What's my photos? Yeah, photo number 1, complete black. Ti eisiau hwn, Be? Y thing yma, fi heb defnyddio fe. O, rwy'n methu pig fe lan. Ti'n taflu fe? Okay, pai ffain Fi fi'n dod nôl am fe os... Ie. Okay, na i roi ar y silff i ti. Diolch. Right, os ti'n... Ar y monitor mewn y truck, Morgan, ti'n gallu... Ti'n gallu cycle trwy'r cameras. Ac rwy'n cerfyd efo un. Okay. Mae'n like camera yn fflachio gwyn every now and then. Ydyn nhw'n ghost orbs? Na, os mae ghost orbs yn fel tiny orbs sydd yn mynd dros y camera. Perhaps mae'n just like weird glitch ta. Gael fi gweld, fi'n dod nôl nawr. Does ti'n edrych ar... Mae pryd rwy'n cerfed, mae'n like flashes o gwyn. Na, mae hwnna'n just camera peth. Fel angle, fel angle o camera. Fi'n gwybod beth ti'n dweud o, achos o'n i'n meddwl o'na, ond just a camera angle. Oh, god. Oh! No. Be? Ti'n iawn? Pa camera ydi hwnna? Bro, ydy'r camera... Ydy gallu gweld ni trwy'r camera hwnna, Morgan? Wedi rhoi mewn yr ystafell. Dyna ni. Ie, fi'n gweld ti. Ni'n cael ti. Cool. O, oedd na puffs o air, so mae'n oer, ni'n gwybod hwnna. Ie, ni'n gwybod hwnna. O, dyna fi a ti yn Owain, oce. Na, fi ddim yn gwybod unrhyw... Sefyll nôl tipyn bach. Iestyn. Ie, dyna ti. Ti'n cyfro'r... Gyda llaw ti, ti'n cyfro'r screen. Monitor. Wait, ti'n nôl mewn y truck? Ie. Oh, Go on, Iestyn, ewch nôl. Fi ddim gyda golau, so dwi ddim yn mynd nôl. Ti'n meddwl ti ddim yn cael golau? Right, pwy sy'n cael y camera, like a little... Torch. Y llun camera, dim y video camera. Ddim yn cael e. Morgan cael e. Ond fi ddim gyda... okay, fine. Morgan, go nôl. Be? Ti'n mynd roi fi torch? Okay, go on then. Diolch. Ti'n cael 3 item yn barod, fi'n meddwl. Mae ti drop o un. Okay, neu... Na, fi ddim gyda 3 item, fi ddim yn credu. Mae yna torch allan ar y llawr. Ie, hynny'n fi. Na ni'n trio pigo fyny. Le mae e? Oh, there we go. Okay. Fi'n trio... O, dyna. Ti'n cael e.
beth. O, sori am hynna. Right, bant ni. Dangos fi'r ffordd Oh, mae hwn yn pitch black. Ni cael rhywun efo ni light fel lan, ac mae'n just pitch black mewn fan. Yeah. Siwmai Llywelyn the Grey. Siwmai. Hey, Ar diwrnod, siwmai. 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 Neu swmai, neu pa bynnag ffordd chi eisiau dweud e? Sut mai? Siwmai. Of course, mae Morgan yn cael y mwyaf sad I mas o'r trio ni. Ie, nes I cymryd y pills. Dyna pam. Pop and pills. Okay. Right, prevent the ghost from hunting in the crucifix, cleanse the area. So mae hwn yn meddwl, mae'n posib bod mae'n gallu llartu os I ddim yn bod yn ofalus. Yeah. Beth oedd enw'r ghost? Gael I bod. Barbara Garcia. Barbara. Yeah, Morgan, dod mewn... Ble ti? Right, gan I gweld. Top o grisiau, ble ti wedi mynd? I'r dde. So, peth yw, ti'n gallu gweld fingerprints, ghost orb, neu EMF level 5. Hello, Morgan? I'r dde? Wyt ti wedi mynd i'r dde? Dde? Es i'r dde? Na di ddim. Hwn yn y chwith. Okay, os fi'n... Na, os... Os ti'n dod lan y grisiau, ti'n troi i'r dde. Ie, sorry, o'n i'n gwynebu for wrong. Sorry. Right, Jarvan in. Ys gen ti camera? Oes, yn barod. Right. Ti angen cymryd llun o'r llyfr. Wedi rhoi y purple glow stick ar y llawr, so ni'n gwybod ble mae'r drws i'r stafell. Fi ddim yn meddwl mae'n demon, ac os mae'n dweud fan hyn, demons will initiate hunts more often than other ghosts. Cymryd llun o'r llyfr hwnna. Ni ddim wedi cael unrhyw hunt o gwbl, so far. Nice. So, mae dim yn demon. Revenants will travel significantly faster when hunting their prey. If you're in a shade, shades are much harder to find. Shades are much harder to find. Mae hynny'n swnio fel un ni... Ah, okay. Dyna ni, ni'n cael golau hwnna. Barbara. Glywys I rhywbeth fanna? Barbara. Barbarello. Barbarello. Ble wyt ti, Barbara? Where are you? Give us a sign. Pob amser fi'n meddwl mae'n ghost orb, mae just a breath o a deity. Yeah. Give us a sign. Fi ddim yn meddwl mae'n ghost orb. Ac fi ddim yn gallu gweld unrhyw ghost orbs o gwbl. Na, ond beth yw ail enw ysbryd? Garcia, Barbara Garcia. Okay. Hello, Barbara Garcia. Barbara Garcia. Na, mae'n dweud total activity at 0. Barbara. Yeah, you should be able to use its name to anger it and get some paranormal activity. Barbara Garcia. Mae pŵr wedi mynd bant. Yn mynd I troi yn Barbara Garcia. Yn mynd I troi y pŵr yn ôl arno. Barbara Garcia. Barbara? Siwmai, Barbara. Dangos eich hun. No. Barbara Garcia. Oh, God. Tricky. Oh, mae'r... Barbara? So os mae dim yn ghost orb, mae hynny'n meddwl mae dim yn revenant. So efallai mae'n shade, ac os mae'n dweud shades are much harder to find. And mae'n dweud the ghost will not enter a hunt if there are multiple people nearby.
So efallai mae'n actually shade, ti'n meddwl? Ie, falle. Pwy sy'n cael y EMF reader? Mae'n ar llawr. Right, achos mae un o'r objectives yn dweud find evidence of the paranormal with an EMF reader. Ble mae'r EMF dangos fi? Activity level at 4. Ie, ond remember rai weithiau, os mae'r... Ie, rwyf fi ddim cael unrhyw EMF yn yr ystafell hwnna, ddo. Yn peth drwg. Oh, come on. Beth i clywed synau odd? Beth yn swnio fel? O, hwnna'n ti ar y keyboard. Na, hwnna'n ti ar y keyboard. Na, dwi'n credu. Popeth nawr, fi'n mynd yn paranoid, sorry pawb. Just scary. O, mae pwy wedi mynd bant eto? Efallai mae'n ti'n cael y golau bant. Barbara Giovanni. Garcia. Oh, sorry. Barbara Garcia. Giovanni. Sorry. Oh, fi'n meddwl am Pokemon. Giovanni. God. Owain, fi'n meddwl it's just cadw e'r bant, ac os mae'n gwych i cadw e'r bant am y ghosts. Yeah, we're trying to arno, like, I ffwrdd o'r ghost. Barbara. So, os mae yn shade, fel fi'n dweud, EMF level 5. Barbara? Falle ddim yn... Mae yn dweud find evidence of the paranormal with an EMF reader. Falle hi wedi symud I ystafell arall. Yeah, tricky. Na, mae ddim yn symud ystafell, mae'n aros yn un ystafell. Na, mae rai nhw'n symud. Hello, Barbara. Ydyn nhw? Yeah. Oh, God. Barbara! Fi'n gweld rhywun yn symud. Barbara! Oh, nice camera. Barbara. Oh, activity at level 10 away from in 0. Activity level 10? Agos I pwy? Yeah, rwy'n fi'n dweud activity level 10 am fel 5 eiliad neu rhywbeth. Barbara! Barbara. Show yourself. Level dig. Quick. Show yourself. Ond dyna... Pwy sy'n cael EMF? Gweld e, os mae'n... Yeah, nothing. Mae gen I dim byd. Ble I ti, Morgan? Ble mae'r ystafell gyda'r EMF? Oh, mae Google Drive just really popio lan. Right yng nghanol y screen. Oh, God. Oh my God. Ble na byd o'i ti, Morgan? Fi ddim yn gwybod. Yn anodd dweud. Barbara? Bwys grisiau. Fi'n mynd... Ti'n lan o grisiau? Na fi lawr o grisiau. Oh. Eisiau fi dod nôl lan? Dim siwr. Mae Gwifyn wedi dod mewn Gwifyn byw just o flaen fi. Oh, yn reality nawr, ddim yn byd. Gwifyn byw, beth di... Phasma. Moth? Oh. O, dyna ti. Hello. Dyna ti. Ble mae'r EMF reader? Mae'n cael e. Mae ddim yn... O, na. Mae ddim yn trigger o'r at all. Okay. Yeah, fi'n meddwl mae'n just shade, acos mae'n dweud mae'n harder I ffeindio, a mae ddim yn mynd mewn I hunt pan mae pobl eraill yn o gwmpas. So yeah, fi'n meddwl mae'n shade. Fi'n mynd gyda hwnna. Yeah, come on in. Bant ni. Yes, mynd. Bye-bye. Da ni! Oh, what? I can't leave? Oh. Hey!
Na, mae rhywun angen dyfalu cynta cyn i ni stopio. Yay. Un munud, wnaeth rhywun dyfalu? Ie, fi'n Oh, gwasgu. yep, Okay. shade. Dwi'n meddwl mae'n shade hefyd. Nes i ddim gwasgu unrhyw beth. Yep, shade. Hey! Yes. Pam ni ddim yn ennill lot o arian am hwnna? Cos ni ddim wedi gwneud y 4 objectives hyn, Pam. Ni ddim wedi gwneud un. Ooh, unlocked large-sized maps. Yay. Da iawn. Apparently wedi cael 29 ghost interactions. I think now. Apparently. God. Oh, fi ddim yn... dasgu mewn. Oh my god. Okay, pwy sy'n heb wedi cael... Right, crucifix, right. Fi'n mynd i prynu un crucifix. A fi'n mynd i roi mewn gyda... Yeah. O, ni. Fi'n cael crucifix mewn, yna ni. Name thermometer. Hey Morgan, ni'n mynd i TT now. Where's the thermometer? Sorry? Ni'n mynd i TT now. TV farm efe? Efe Yeah. dyna? Yeah. Good. Mae'n tempodd... Fi'n cael Owain. Ti lot offline a bloody whiteboard it. Sorry. Darllen menu. Oh, funny. Ti'n cael ei ddo? Morgan! What's up, Owain? Okay, dwi'n mynd i prynu crucifix. Nice. Fi wedi cael y crucifix, Morgan. O'n i angen... Morgan, fi wedi rhoi y crucifix mewn. Ni ddim ond yn gallu cael dau. Okay. Oes neu rhywbeth arall ni angen? Gan i weld. DOTS, EMF, flashlight, ghostwriting book. Ni ddim ond cael un flashlight. Right, fi'n mynd i prynu strong flashlight. Ond Strong flashlight. Yn union. So, mae'n un fi, okay. Nes i just rhoi popeth mewn. So, os ni'n marw gyda stuff, dyna ni, boys. Fe gyd yn wastraff. Na, bydd e ddim. Bydd e just tan tro nesa. Oh. Alright. Gan i gweld. Beth ni'n cael. Oh, fi'n arbennu dy hun. Oh, no. Oh. Yeah, angen nawr some Morgan i gweld y objectives. Ni angen aros i'r carrier pigeon dod o'r internet iddo. Discover crucifix, smudge sticks, and capture a photo of the ghost. The ghost is David Martinez. David Martinez. This ghost seems to respond to everywhere. Okay, pow. Okay. Gonna go out. Spirit box. Yep. Okay. UV flashlight. Yep. Okay. Right. Oes rhywun yn mynd i cario camera? Be mae'r thermometer wedi... Rwy'n fi'n prynu thermometer. Mae dy fi'r thermometer. Oh, yeah, nice. Cael thermometer here. Go. Let's mynd mewn a ffeindio'r stafell. Okay. Oh, Home sweet home, eh, Morgan? Yeah. Dim hoffi hyn. Helo! Mae'n ei fi Dominoes! teimlo cystrefol iawn. Dominoes? Na, bydd Dominoes ddim yn mynd i'r lle fel hwn. Yeah, trio ffeindio stafell, Morgan. Oh my god, edrych ar y lluniau. Mae hwnna mor creepy. A mae fe'n dal llun arall. Pwy sy'n Where cael are y... you? Iesu. Pwy sy'n cael y thermometer? Os ti'n cael torch, ti'n gallu agor... Where are you? Oh, cool. Let's mynd... Trio ffeindio stafell. Where are you? Oer. I ddim yn respondo. Ie, mae ddim yn respond os ti'n agos a fe. Where are you? Oh, where are you? Hello. No. Show us a sign. Oh, mae hyn ti fas. Give us a sign. Where are you?
around the ground. O, mae lot o ffyrdd allan sy'n Where are you? Pam di like garage mewn fan hyn, ond dim lle mewn I car? Na. O, just rhywbeth ymarferol. Beth ys yn troi'r Ymarferol. beth off? Na, fel rhywle. Sorry, mae'n ddim yn gwneud unrhyw synwyr, fi'n dill beth fi'n dweud yma. Rhywle fel workshop o fe, gweithio. Yeah. Hello? Okay. Where are you? Give us a sign. Dyw hwn ddim yn gwneud unrhyw synwyr, achos mae yna tân Where are fan hyn. you? Oh my god, Iestyn, ti'n creepy. Rwy'n mynd lan ag Sorry. eisiau. Yeah. Yn iawn, it isn't funny. Hello? Saes ti'n boomio. Give us a sign. Where are you? Wradu. Hello? Os mae'r ex yn dod lan, fi'n meddwl mae'n less of your ghost, maybe? Ddim siwr. Where are you? Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Go Oh, on. Jesus. Where are you? He looks a little bit like... Are you stupid? Are you stupid? Oh. Where are you? Beth oedd enw Lan ghost ag eto? Lan ag Wyt ti yn y bath? Na, fi'n meddwl. Are you in the attic? Was it David Martinez? Are you David in the Martin. attic? David Martinez, show yourself. Are you? Show yourself. Give us a sign. Ooh. How old are you? Where are you? I'r attic nawr, hefyd. Show us a sign. Go on. Yep. Do something. Hey, I've a ffôn hyn like fel hwnna. Yeah. Mae'n pob amser fel hynny. Cool. Show us a sign. I've been David Martinez or enw fe. David Martinez. David Martinez, David Martinez. David Martinez. Mae'n mighty dim yna. No. David Martinez. David Martinez. Where David are Martinez. you? David. Dwi'n meddwl mae'n spillbox yn y gweithio. Ydy tymheredd wedi newid o gwbl, Morgan? Na, dim byd diddorol. O ran y Beth arall ni'n cael? David Martinez, David Martinez, David Martinez, David Martinez, David Martinez, David Martinez, David Martinez. Where are you? Yeah, mae dim ond yn mynd lan I tri gyda total activity. Mae ddim mor grac eto. Give us a sign. Who are you? Who Show are yourself. you? Where is she? Where are the drugs going? Oh my gosh, y dau ti'n just mewn ystafell oedd completely gwahanol. Heck yeah. David Martinez. David Martinez. Where are you? David Marty. Marty! Marty. Marty! Marty! Does Oh. cael o peth yma? Oh. Ti'n iawn? Activity mewn y garage. EMF level 2. Okay. Okay. Ni'n dod yn rhan nawr. Ble mae'r garage? Hello, David. Yeah, ble mae'r garage? O'n i'n mynd I dweud hwnna hefyd. Ble mae'r garage? Ble mae'r Hello. garage? Fe roedd fy golau yn troi arno ac roedd fi'n cael slight O, EMF mae'n reading. 10.7. Mae'n 7 fan hyn, mae'n 7. Oh. Mae'n mynd lawr. Okay, Nawr, ble? ma' Dwi'n gallu ble- gweld y rhaid ti. Mae'n reit yn y tu ôl ar y gwaelod. Tu ôl ti. Hello. There ni. Hello, David. How are you? 6.4. Where are you? 5.4. Rwy'n mynd I nôl rhywbeth arall. Rwy'n mynd I roi EMF ar y llawr. Where are you? Mae bendant fan hyn rhywle. A ni wedi dod llafur. 3.6.
3.6. Where are you? Are you here? Pedwar How fan hyn. old are you? Yeah, my spirit box yn y gweithio. Sad. Ti'n neud y mas hwnna? Na, mas. Oh, mae pŵr wedi mynd bant. Oh? Ie, nes i roi e off. Oh. No. Ie. Dwi'n meddwl bydd hwnna'n helpu rhywsut, ond... Yeah. Draw in the book, David. 3.3. A 3.3 fanna, so... Hwnna, good. I'll just checkio beth yw'r... Oh. Beth yw hwnna? 2. Oh. Will you write in the book? Mae'n dweud 2. O, oedd e'n 2.8 fanna. Ameiliad. O. Okay, so my hand freezing ma' 'na temperatures. O na, ddim e. We're mynd Dwi'n nôl meddwl i'r Dwi'n meddwl my hand freezing temperatures, so... Yeah, freezing temperatures. freezing yn unrhyw beth o dan 3. Ydy e? Yes, yeah. O, oce. all Oedd you e'n 2... So, yeah, 2.3 oedd e. O! Be? Be? See right in. Beth oedd e? Oh my god. Ghost, like literally right in. Just fix now. Mae'n ddim yn gweithio os ti'n cael fe. Okay. Oh! Fe o'r fynd dangos ei hun. Nes i weld e! Nes i weld e! Nes i weld e! Morgan? Be Nes ti'n i iawn? weld e! Ie, fi'n iawn. Yeah. Oh my god, 4. Oh my god. Oh. Oh my god. So, Yeah, mae'n definitely not fan hyn. Rwy'n mynd yn ôl y peth dot hwnna. mae'n 0.5 nawr, so mae'n bendant o Definitely freezing dan... temperatures, yep. Ie. Ooh. O, fi yn gwysytr fi... O, Yeah, minus 0.8. Oh my god, so yeah, mae'n lan at level 4 activity. Into a Level washing, just 5 a camera. activity. Beth yw enw? Beth yw enw fe? David Martinez. David Martinez. David Martinez. Oh gosh. Martinez. David Martinez. Dude, I should have dog Amy. David. Pa'n neud hwnna? Ti'n evil. But fi ddim yn gweld unrhyw fingerprints o gwbl. Oh my god, 0 now. Look, fingerprints, I'm finished. Minus Ooh, 2.2. Dwi'n Oh cymryd llun o yeah! fe. Llun, tynnu llun o fe. Nice. Oh, iawn ti. Oh, Welis i fe to. Oh my god, Okay, sut ydw i'n okay, dal yn byw? okay. Sut ydw i'n dal yn byw? Ah, shit. Oh my god. mae'n fel like Ni'n dilyn see-through. Okay, so ni'n cael Fingerprints are Llun o'r freezing ghost. temperatures. fingerprints. Alright. So beth ni'n Fi'n cael? mynd Ni'n nawr, cael boys. freezing Freezing temperatures. temperatures are fingerprints, Oh yeah. my gosh. Na, dim diolch. Okay. Ac fi eisiau gweld beth ni gweld dynofio nesaf. Demon Haunted Djinn. Demon, oh god. There you go, Demon. Ghost Writing. O, fi gallu gweld e fanna? Yeah, rwy'n gweld Djinn. e. Djinn yw EMF level 5, a Hantu yw Ghost Orb. Okay. Pwy sy'n cael camera? Ie, mae gen i... Oh, video ma' fi- camera. Mae'r video cameras mewn y fan. Ie, fi'n gweld Fi'n i. rhoi video camera mewn fyna. Hang on. Fi'n just rhoi... Fi'n cael yna, fi'n dod nhw. Ah, cool. Oes na tripod neu just camera? Ydy? Na. Na, dim tripod. Oh well. Yeah, fi just rhoi ultraviolet flashlight yn ôl mewn, acos... Yeah. Neu, ddim angen yna. Dwi'n falch bod e'n mynd dw i roi bach o rybydd i ti, ddo. Mae hwn basically rhoi mewn yn stafell gyda ti. Ie.
Ready? Camera out. -6.2 fanna. Yep. Nice. Really nice, Morgan. Rhaid, dim rhaid i fi cario ymlaen edrych ar hwn nawr, ysde? Na, ddim yn tam oherwydd, na. Yeah, David just Martinez. in the hole. Oh, are you doing really got the ghost rating eto? Na, mae heb i ysgrifennu yn y llyfr. Right. Rwy'n meddwl ti'n rhoi y crucifix ar llawr. Cael y camera. Yep. You sure? Ghost orb. Fi'n gweld ein ghost orb. Ghost orb, ie? Yeah? Yep, fi'n gweld ein ghost orb. Sweet. So mae'n haunted. You get the... Ti'n sure? Yep, mae'n definitely ghost orb. Beth oedd fe'n edrych fel? Well, orb sy'n mynd symud o gwmpas yn disappear. Nice. Look, ti'n gallu gweld e, os ti'n gwylio fe. Oh, yeah. Yeah, rwy'n gweld e. Yeah, Morgan, mae'n ghost orb. Okay, bant ni then. Okay, so mae'n haunted e. Definitely haunted. Sure, mae'n haunted. Yeah. Hantu. Haunted! Nice. And you cael good photos. You cael interaction, the fingerprints, ar tudalen ar. You cael llun o'r ghost. Hunters move slower in warmer areas. Oh, wow. You can capture a photo of ghosts, prevent the ghost from hunting with a crucifix, cleanse the area near the ghost using smudge sticks. Actually, yeah, nes i gwneud hwnna, prevent the ghost from hunting a Crucifix, crucifix. right fan hyn, crucifix right fan hyn. Nice, let's mynd mewn fyna efo crucifix te. Bydd ni'n just... Oh, no. Fi'n cael e, Okay. Go. Mae dy fi crucifix hefyd, paid gwastraffu nhw. Power of Christ! Be? Refel o crucifix, ti'n taflu ar y llawr, wyt ti? Yep, taflu ar cael. So ni angen dechrau haunting a wedyn taflu e, neu? Right, ni just taflu ar I just antagonise of it. Yeah. By the power of Christ, you shall go O'n i'n back meddwl o to rhaid ti just dangos e i fe. No. Na, just taflu am fan hyn, mae'n mynd stop of it. David Ia. Martinez. David Martinez. David Martinez. Mae'n twyd trwy'r power band. David Martinez. David Martinez. David Martinez. Oops. David Martinez. David Martinez. Os chi'n gwylio, cofio mae Discord gyda ni. Chi'n gallu ymuno yn y hwyl ar ôl y stream. Ar Discord ni. David Martinez. David. Oh. Oh, mae'n fyna. Yep. Hello, David. Oh. Nice. A ni wedi... Look, by crucifix when you can chop him off. Oh, yeah. Mae'n rhaid fyna. Mae'n surely ni angen pigo'r stuff. Mae'r crucifix wedi, like, burn o. Yeah, hwnna'n meddwl i stop it fi'n meddwl. Nice, okay, let's make... Fi'n mynd i gwneud bod nawr. Wel, fi angen pigo'r stuff lan achos... Na, bydd ni ddim yn colli e, remember. Yep, ni wedi neud e, mae'n wedi cael ei croesi mas. Nice, Morgan, let's mynd. Oh, Redig. yeah. Rwy'n meddwl ni'n cadw fe os ni'n... Ni ddim yn colli stuff os Ennill. ni'n marw. Rwy'n meddwl. Okay. A oedd e arno ni y pryd hynny. Okay. Hwna'n neud senwyr. Nice. Okay. Right, ni ddim yn cael nhw smudge sticks. Oh well. Bydd rhaid ni How prynu to- smudge sticks nesa. Meddwl, yeah, os... Os nhw wedi unlock nhw. Okay. Oedden ni'n cywir. Over? Hwntw! Yay! Nice. Da iawn. $50, diolch am hwnna. $50. Unlocked Dwi ond medium cael size 40. straw flashlight. Ges i 4. What? Pendig. Yeah. Just cael $4. Na Na 40. Oh, right. So fi jyst yn gwybod sut ges i 50. Dunno. Dim bod fi'n grac, fi just eisiau gwybod. I'm not sure. Gan y gweld. Na, bai ffain. Beth o'n i ddim yn cael gyda ni? O, ni efo i cochi eich thermometer eto. Right, ni cael Edgefield Street House, Willow Street House, neu Brownstone High School. Ie, ni wedi cochi thermometer eto. Oh, really? Oh, Oh, no, Yeah. Rwy wedi prynu thermometer, so mae'n... Na, gweld mae'n dim yn fyna. Yeah, mae'n mewn y inventory fi. O, na ni. Mae popeth yn mynd nôl mewn i inventory, dwi'n meddwl.
Ie, achos fi'n cael un crucifix fi nôl. Okay. Good. Good. Right. Ti'n ymlaen y peth? Sorry, alright? God. Right, Brownstone High School, Edgefield Street House, neu Willow Street House. Street House. Pa i ni heb bod i eto? Ni wedi gwneud nhw gyd. Ni'n mynd i'r holl nhw. Yeah, a 2-story bedroom house. Yeah. Yeah, yr un ti, please. Yr un ti? Yr un ti, ie. Pew. Bill Basket, no! Yeah! Ydw fi'n dod o lighter? Yeah, right. Rwy'n mynd i dod o smudge sticks. Smudge these sticks. Okay. Oh. Just awkward silence. Yeah. Smudgy, smudgy. Oh, God. T-shirt, ready up. Oh. Yeah. Barodi Sorry, lan. pawb. Dwi'n parod. Dwi'n barod. Oh, God. Oh, Ghosts have been known to stalk their victims in the dark. Ooh. What? Ti'n gwybod hwnna? Bam, bam, bam. Well. Fel. very, very well. Very fel. Fi'n ar ben fy hun. Help. No. Oh, dyna Owain. Sorry, about the chocolate. Chocolate. Ti'n gwybod beth o'n i'n Chocolate. Where you ask me? Okay. Oh, Patricia. Mexico. New Mexico. Oh dear. Patricia Jackson and the ghost who responds to people who are alone. Get an average sanity below 25. Prevent the ghost from hunting with a crucifix and have a member of your team witness a ghost event. Cool. Right, hyn yw'r peth though, os y tair ni yn mynd mewn, bydd yw'r ghost yn ddim yn troi lan. Ond mae'n ffain, ni jyst angen ffeindio'r ystafell yn gyntaf. Yeah. Dyna peth Right, gyntaf. pwy sy'n cymryd thermometer? Ti gallu, bydd fi'n cymryd yr EMF reader. Does dim thermometer fan hyn. Mae yna dau yw Right, hwnna. mae dy fi'n. Ah, okay. Rwy'n cymryd y camera. Fi'n cael e. Okay. Fi'n cael y spirit box, flashlight. Yeah, dyna ni. Perfect. Dyma digon. Smudge sticks fan'na. Nice. O, yr un rhan wedi pig lan y allwedd. Right, Morgan, ti'n y person gyda thermometer, right, ti ffeindio y stafell. Okay. Hello! Hello. Ghostbusters. Oh, okay. Oh, Langrisiau, syniad da. Hello. Ble Here. mae'r ghost? How do you level hyn o laggy? Are you here? Oh, Aloha? Show us the are sign. you here? Ydy'r level hyn yn like incredibly laggy? Yeah, we just like Spike, yeah. Are you here? A PowerPoint presentation and do it. Oh yeah. PowerPoint presentation. Light. Next gen graphics. Are you here? Annie, are you okay? Beth yw'r enw'r person? are you? Dwi'n methu cofio. Na fi. Shusha rhywbeth. Patricia? Pat? Whoa. Okay. Patricia. Are you here? Where are you? Fi yn meddwl mae'n esbonio os mae'n un person yn y tŷ. Yeah, mae'n aros am 0.
Hmm. Patricia. Jamai. Patricia? Ti yma? Are you here? Ti'n edrych ar y moment i ti, Morgan? Ie, fi'n edrych ar... Give us a sign. Achos mae dim pob amser yn mynd i bod yn freezing temperatures after all. Yeah. Ie. Give us a Fi sign. jyst newid yn dweud, newid mewn tymheredd. Weithiau. Hello? Where are you? Are you here? O, yn y... O, na. O'n i'n mynd ddweud ath e fyny yn y garage, ond... Na. Beth yn bod? Na, o'n i'n meddwl bod e wedi mynd fyny yn y garage, ond mae wedi mynd nôl lawr nawr, so... Ie, fi ddim yn credu yn rhywbeth. Patricia. Yn i edrych am tymheredd isel, ddim isel. Show yourself. Ie, dyna beth o'n i'n meddwl. Ddim yn gallu agor hyn. Where are you? Where are you? Ooh, it's a Ouija board. Ble? Mewn y washroom. Oh, perfect. Ni gallu dynofio hwnna I siarad I hi te. Yeah. Oh! Ti iawn? Basement, mae gen I EMF reading. Oh. Oh. Hello, Patricia. Are you here? Jesus, mae hwnna'n... Oh! Patricia! Mor uchel. Mae'n agorau yna, ddim bod yn baby. Housefly, flypaper. Where are you? Oh! Pwy di... Nes I wneud hwnna, sorry. Hello, Patricia, are you here? Can you give us You a should sign? You should come on the Ouija board. Yeah. Yeah, come on, sir. Give us a sign. Fi'n cael tri item yn bawd, fi'n mynd gallu cael e. Patricia! First Patricia! one. Patricia, show yourself. Show yourself. Cofio, mae'n dweud mae'n esbonio I pobl sy'n ar ben ei hun. Okay. Ie, mae'n... Na, ddim yn yna. Ydyw tymheredd yn newid yn y basement? Ie, mae'n mynd fel 13-16, ond dyw e ddim yn dramatic, Right. dyw e ddim yn... Ie. O, rwy'n ni cael, like, level 4 activity ar y bwrdd. Okay. Right, Sut Ie, fi'n fi'n mynd mynd mas i- o'r basement, do? lan y grisiau. Okay, but ble mae'r grisiau? Dwi'n gwybod. Okay. O, dyna nhw, sorry. Whew. Okay, fi'n Oh, cael I mean, video no. camera ghost rating, ghost journal. Nice. Hello? Ble mae'r thing yma ar y bwrdd? Are you here? Are you close? O, mae'n ble i ti? Basement. Okay. Na, fi ddim. Patricia? Are you here? O, Owain, Is he- sorry. Right. Oh. Oh, wait. Dunk, right. Rwy'n rhoi just salt ar y llawr. Okay, fi'n just cael y camera lan nawr. Nice. Okay. Ffordd yna, diolch. Dyna ni. Rwy wedi dod ar, thing. A thing. Tripod. Patricia! Okay. Beth oedd fy last name hi? Enw Dwi'n olaf? gwybod. Dwi'n gwybod. Ti'n merch? Sorry, oedd fi'n sioct achos oedd ti ddim merch tro diwetha. Again, Patricia Jackson. Patricia Jackson.
Patricia Jackson. Patricia Jackson. Fi'n eisiau sioi'r camera. Hello. Fi'n eisiau sioi'r camera. Are you here? Right. Ydyn ni angen mynd â crucifix. Gan i gweld? Yep, crucifix. Oi. Patricia Jackson, where are you? Mae'n dweud crucifix, average sanity of 25%, and have a member of your team witness a ghost event. So mae 'da fi crucifix, a mae 'da fi'r thermometer. Falle taflu'r thermometer? Neu na? Tally of thermometer, yeah, because my doing actually fell freezing temperatures. Okay, Owain, fi gadael ghostwriting mo hwnna, si eisiau gweld e. Yeah, my dim byd ar foment. Patricia Jackson, where are you? Patricia Jackson! So real. Never meant to make your daughter cry. Perhaps they're even false positive in a basement. That guy. Agus mae yn dweud fod y ysbryd yn esbonio pam mae rhywun ar ben hi. Yeah. Patricia Jackson. Patricia Jackson! Got some camera. Jackson. Patricia Jackson. Jackson. Oh, the burn's just freaky. Ooh, fi'n clywed rhywbeth. Ti'n clywed hynna? Yeah, hwnna lan y grisiau rhywun meddwl. Mae'n swnio fel, like, sink yn llenwi lan. Yeah. Oh! Jesus! Lan y grisiau. Oh my good god. Yeah, oh no! Oh no. Oh my god, wyt ti wedi marw? Yep. Oh, hi lan y grisiau ddim lawr. Allan! Oh wow. Dwi'n taflu... Dwi'n taflu'r crucifix. G, yeah? Yeah. Patricia Jackson. Oh, mae hi'n dod. Mae hi'n dod. Oh, mae hi'n dod. Ah, nes i taflu'r bloody crucifix, though! Owain. Yeah. Owain. Okay, ni wedi ffeindio ystafell. Mae'n... Beth ti'n cael e? Tŷ bach ar... Ie, fan hyn. Tŷ bach fan hyn. Mae'n ystafell. Oedd hwnna'n horrible. Oedd hwnna'n horrible. Is he taflu'r crucifix, though? Oes na camera? Yeah. Ie, fi wedi cael camera pan fi marw, ie. Mae camera ar y... Fi wedi tynnu llun o hi, mae camera ar y grisiau. Ie, fi'n cael. Oh, wow. Oh. Okay, so... Ti'n gofyn i'r camera? We're ready. Okay. Okay, good. Getting out evidence, photos, interaction, ghosts, dirty water. Oh, gosh. Shit. Ti'n iawn? Na, mae wedi loco drws. Ready. Mae hi'n dod lawr o grisiau, O, na, mae hi'n dod. Good. Okay, ni'n gwybod mae hi'n lan grisiau. Oh my gosh. Alright, yeah, mewn fyna. Mae hi'n mewn fyna. Hi wedi sbwno pan rwy'n hant wedi degre. Oof. Gosh, mae hi'n aggressive. Falle mae'n demon fi'n meddwl. Yeah. Mae dŵr yn llenwi lan fan hyn. Rhywle. So mae hwnna'n... Yeah. Os ti'n gallu tynnu llun o hwnna... Yeah, we're ready. Yn y cawod. Oh, good. Okay. Wel, rwy'n EMF, rwy'n meddwl rwy'n lan at 5, ond rwy'n lan at, like, at least lan at 4. Okay. Fi'n meddwl mae'n demon, i fod yn honest, ac os rwy'n yn tree hunt fel mewn 1 munud, ydy e? Yeah. Yeah. Yeah, dda'n gyflym o dde. Oh, born of us, Owain. Yep.
My god, yeah. Oh. Dress. Did you gallu gweld ble nes i pigo fyny'r crucifix? A nes i taflu, ond achos nes I taflu fe'n rhy gynnar, oedd e just... Ti, na, Owain, mae'n mynd I gweithio. Be? Gyda smudge sticks, rhaid I cael person arall. Oh! Oh! Mae hi'n dod. Mae hi'n dod o'r sioe. Mae'n dod o'r sioe. Mae'n dod. Mewn i'r living room. O, mewn i'r living room. O, mae hi'n Dilyn hi neu be? Mae hi'n mewn i'r basement. Mae hi'n mewn i'r basement. Sweet i'n dilyn hi. Mae hi'n mewn i'r basement. Ydy hi'n dilyn fi mewn I bus? Oh! A nes I filyn hi, gynnalla? Na, rwyf fi'n mewn y basement, rwyf fi'n dod lawr. Mae hi wedi mynd mewn i'r basement. Just mynd mas. Just mynd mas. Yeah, just mynd mas a gesio. Yeah, just gesio. Dyfalu. Yeah, ma' hwnna'n nuts. Fi'n dweud demon. Demon. Mynd am demon, yeah. At least we cael burnout, something like 25%. Just mynd am... Oh my god. Okay, yeah. Fi'n dweud demon. Blam, blam, blam. O, gan I gweld. Yay! Da iawn. Beth yw, pan mae'n dweud insurance, fi ddim yn deall hwnna. Pan mae'n dweud... Remember hwnna'n like payment os ti'n ma? Yeah, look, ni wedi bod yn y ghost room, 57 eiliad. Oh, wow. Da iawn, pawb. Oh, wow. Wel, mae lan I chi, os chi gyda egni I gario ymlaen, you Ie, know, fi mae Fi am. lan I chi, os chi eisiau neud un arall, neu... Kai Solomon ti. William Street House, Edgefield Street House, neu prison. Go on then. Just never seen Owain. Oh. Yeah. Okay, fi eisiau gwybod pa un oedd yr un lle o'n i'n gwybod beth oedd e, ond nes I gwasgu mynd I ffwrdd yn rhy gynnar a wedyn nes I ddim actually dyfalu. Pa un oedd hwn? Fi ddim yn cofio pa un oedd hwnnw. Ha? Demon rwyf hwnna. Oedd fel un, oedd fel... O, falle, ie. Okay. O ie, fi'n gofio nawr, fi'n dweud mae'n haunt you oedd bod yn actually demon. Oh my gosh. Pam... Os ti'n edrych ar y stream, pam ti'n edrych, mae'n edrych yn really creepy achos mae fel... Pan mae'r we yn troi lan, mae gwyneb yn edrych fel ysbryd, kind of. Yeah. Ti'n gweld hwnna? Yeah. Ie, ti ddim eisiau gweld Mae'n yn freaky. Na. Na, ti ddim eisiau gweld gwyn yn fi mewn ystafell. Wel, ti actually yn y tywyllwch hefyd, ei ti? Sa'n gwybod sut ti'n neud hwnna? I ddim digon ddewr. Edrych, gwrando I cerddoriaeth hi-fi yma. Hi-fi? Pa cerddoriaeth? Ti wedi clywed e, radio? Oh. Na. O, dim ond fi sy'n clywed hwnna. No, wedi just clicio fe. Na, ddim yn gallu clywed unrhyw beth. O, dyna ni. O, oce. Ydy y llun hyn, yr un llun I ti lot? Just ti lot marw ar y llawr? Mae'n llun i'n comment. Ie, dyna llun nes I cymryd cyn I fe marw yr un blurry yna. Ie. Yeah. Morgan? Be? Yn edrych mor creepy. Be? Ready on ran? Oh, sorry. Back, ready up. Blymyn hell. Be? Pale basket. Pale basket. Yes! All right. Wel, ti'n gallu dechrau nawr achos fi wedi wneud ready up. Oh. Be Yay. careful of the dark. The ghost can sense you. Oh, nah.
It can taste your fear. Hey! Can you go out? Margaret Miller, and the ghost responds to everyone. Margaret? Capture a photo of the ghost. Have a member of your team witness a ghost event. Cleanse the area near the ghost using smudge sticks. Right, so. Dyna fi'r allwedd. Fi'r camera. Margaret. Margaret. Okay. Ooh, edrych ar ti hyn. Ooh, My mae'n edrych ar God. rhywbeth am beth ti'n cael yw Nos yn Gaeaf. Ah. Os o'n Calan Gaeaf. Hello. Yeah. Dominoes. Hello. Mae hwn yn dod lan. Diwedd y mis nawr, oh my gosh. Where are you? Where are you? O'n i'n gwybod pwy ydi hi, sorry. Where are you? Where are you? Margaret. Margaret Where Miller. are you? Na, 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 na. Maggie. Na, 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 Magian. Margaret Miller. Yeah, ti'n tynnu. Oh, basement. Where Margaret. are you? Show us a sign. Margaret Bach. Oh gosh. Give us a sign. Come Where on, are Margaret. you? Give us Are a you sign. here? Maggie Miller. Give us a sign, Margaret. Give us a sign. Are you here? Come on, Margaret. Oh, I just got a sick gaming setup Maggie- in. Oh, go on, be. When a tree monitor setup. Look at this. Whoa. Be. Are you here? Sick. Margaret. Yeah, dwi Ydach am dwi yn y ddim 'di basement dod te? a flashlight. Fi ddim 'di Pwy dod a sy'n cael flashlight. y so- thermometer? Fi, dilyn y ffordd, arwain y ffordd even. Yeah, ble mynd lawr y basement. Gweld os mae'n rhywbeth mewn fanna. Okay. Ble mae basement? Okay, fi'n dilyn ti. Oh. Na. Are you here? Sorry. Morgan? Margaret. Hello. Give Are us a you sign. here? Mae Morgan jyst wedi gadael? Alright, fi'n dod nôl. Fi ddim gallu Are gweld. you here? Where are you? Na, dim byd o ar y O, spirit dyna box. chi. Na, dim byd Where o ran are tymheredd. you? Margaret. Miller. Margaret Miller. What? Miller. Where are you? Are you a silly ghost? Yeah, fi'n cael dim byd ar y spirit box eto. Dim byd. Margaret. Okay. Are you afraid? Where are you? Where are you? Are you nice? Are you a nice ghost? Are you nice? Are you very nice? Hey. Very nice. Where are you? Margaret. Show your fat ass. Come on, Margaret. Ti'n dweud fat ass? Oh, mae'n fan hyn, dig! Ble? Fi di clywed Dig e hefyd. yn y basement. Ie, fi di Nath hi clywed mynd, fi di clywed e. Oes, tri. Ble oedd e? Fi ddim yn Ble gwybod mae ble e? ydw i, fi ddim gyda golau, guys. Oce, ni'n yma. Ni'n yma. Oh, there we go. Ti'n gweld Ble? fi? Ble oedd ti? Yn y basement. Oh, Oh, ti'n mynd mewn ar fan hyn? ystafell hyn. Yeah, oedd hi Ocê, definitely da mewn ni. fan hyn. 7.9. 7.9. Margaret! Where are you? How old are you? Oh! Hi'n ysgrifennu yn y llyfr. Do you want to harm us? Okay, ysgrifennu y llyfr. Oh, that's not nice. Oh. Ghost riding. Wyt ti wedi cymryd llun o fe? Nice. Yeah. Yeah. Can you gweld? Uh-oh. Oh. Mae'r pŵer wedi mynd bant. Oh, wow. Okay, te. Maybe mae'n gallu esbonio nawr. Are you here?
Where are you? Where are you? How old are you? Clywys ti hwnna? Llais really isel. No. Neu oedd hwnna un o chi? Beth No. oedd e? God. How old are you? Na, dim byd. Fi'n cael dim byd ar y spirit box. Aros mewn fan'na, Morgan, so ni'n gwybod ble mae ysbryd... Mae'n 4.4. Ie, aros mewn fan'na. 6. O, diolch yn fawr. Wel, rhaid ni gwybod ble Aros. mae e. Mae'n bend up mewn fan hyn. Ac os fi'n trio ffeindio... Ni gallu cael minor objectives yn cleanse o fe efo smudge sticks. Ie, ti'n cael... 3.6, mae'n fan hyn rhywle. Ie, mae'n obviously mewn fan'na. Mae dim yn freezing temperatures. Alright. Na. Na. Mae'r bloody basement Ond wedi. mae'n obviously... Okay. O, ti ddim yn cael lighter o? Ie, Ryan, Na, fi ddim gyda golau. Ie, mae'n fan hyn. Fi'n gweld e, right now. Ie, rwy'n ddim yn cael enough lle i big fel an. O, ni ddim yn cael video cameras. Fi gyda video camera. Roi e law fan'na te. Ble? Ble ti yn? O, ti'n cael e. Fi'n gweld ti'n cario fe. Right. Just ffeindio rhywle ar y llawr ble mae'n mynd i cyfro y holl ystafell. O, sut ti'n gosod e, ddo? F. G. Oh, F. Ie, ti'n defnyddio Yeah. F i roi e lawr gently. Okay. So fi'n try like turn it around, so fi'n... A ti'n gwasgu left button click ond hold o fe. Left button... Oh, okay. Oh my god! Mae jyst wedi gwneud sŵn. Be? Fel na. Okay, just roi e lawr rhywle ble... Yeah, roi e ar y bwrdd, Fi'n trio, bydde ma... Oh. Ti'n Dyna ti? Oh, whatever. Oh, na, hynny ddim yn da. Mae hynny ddim yn Oh, dangos y ystafell. Mae hwnna ddim yn Okay, dangos y ystafell, come on. Ydy hwnna'n footsteps ti, boys? Ie. Achos Na, fi ddim yn hoffi hwnna. Fi ddim yn Oh. symud. Fi'n mewn y fan. Woo! O! Be? Ti'n iawn? Mae'n canu Mae hi'n Ring right a fan Ring hyn! of Roses. Oh. Oh, gosh. Ti'n gallu gweld hwnna yn y fan na? fi'n Mae di gweld e. cael ei drws ar ôl ti. Oh. Ti gyda crucifix? Na. EMF level 5! EMF level 5! EMF level 5? Oes gen ti tynnu llun o hyn? Beth? A EMF reader? Tynnu llun o fe? Oh yeah, sorry. Oh, it's too late. Nah, too late. Yep, Wedi 0. mynd. Right, EMF level sake, 5. sorry. Oh, hello. Have a member of your team witness a ghost event complete. Right, so ni'n cael EMF level 5 and ghost rating, so ni'n cael spirit, shade neu myling. Spirit yn angen spirit box, so mae dim yn hynna. Myling, Na. fingerprints. Beth oedd yr un ar? Shade. Freezing temperatures. Oh, fan hyn mae 3.5 though, 3.9. Na. Yes, mae dim yn ghost 3. orb. Mae 3 fan hyn. Oh, mae ddim yn llai na Fi'n dod mewn ac os fi'n cael y UV flashlight i gweld os mae yna fingerprints. Yeah. Oh wow, mae'n dark. Can you hear me? Can you see me? Beth yw enw hi? Are you there? Fi ddim yn gallu cofio. Hello? Oh. Okay. What is your name? Are you here? Oh! Behind! Spirit box! Spirit Behind! box! Spirit Behind, yeah. box! Fi di clywed hi, behind, spirit box, oh my gosh. Are you good?
So mae'n spirit. Mae'n spirit. What do you want? Oh. Death. Okay. Rwy'n dweud death. Fi'n Are mas you hwnna. okay? Can you do the cha-cha-cha? The cha-cha-cha. How are you? Okay, fi'n mynd I cael y smudge sticks mewn nawr. Yeah, let's cleanse that. Fi'n cael y smudge stick ar y lighter. Rhaid I rhywun arall cael smudge stick o lighter, acos mae dim... Oh na! Oh na! Okay, I'm okay. Mae'n locked. Mae'r drws yn locked. Uh-oh. Fi ddim yn gallu ffeindio ffordd allan a mae fe'n dywyll. Morgan, fan hyn. Ie, mae'n locked. Ti ddim yn gallu dod mas. Mae'n hunter. Uh-oh. Mae'n locked. Please leave us alone. Leave us alone. Mae'n lladd fi! Fi wedi marw! Fi wedi flippin marw. Ble oedd ti? Lan yn y Yeah. grisiau. Oh my god, mae'n mor creepy. Oh. Mae'n hen fenyw. Mae'n hen fenyw. Na, paid ni tŵn hwnna. Oedd hwnna mor creepy. Fe ti wedi piglo yn lighter a peth? Ie, fi'n cael y lighter a smudge stick. Nice, let's go. Fi ddim yn gallu neud y dau though, so fi'n just drop y smudge stick tu ôl ti. Yeah. A bu fi'n rhoi rangen gollwng yr EMF read y lawr ffynna cyntaf. Oh god. Mae gen I methu. Ti iawn? Yeah, roedd hi'n like right fanna. Oh. Oh. Oh, okay. Right, dyma smudge stick tu ôl ti. Quick. Oh, shh! Red egg, mae hi'n hunter! Shit. Oh god. Yes, you know, ti di marw. Na. Ni cael fi! Mae Mae Owain just wedi marw, fi'n mas. Ie, fi'n mas, fi ddim yn mynd I neud hynna, fi'n mas. Oh god. Bye bye. Horrible. Come on. Wel, roedd hi'n cael Come on, Red egg. Ie, roedd hi'n spirit. 100%. Yep. Definitely. Oh my gosh, roedd y spirit just wedi gadau ti. Oh my god. Oh god. Gan I gweld beth ydy'r spirit yn neud? Hey, Morgan, dewis spirit Spirits yn are eich very journal common hefyd. ghosts. They're very powerful, Oh, but okay, only... yeah, please. Okay, dangos, so specifically J, yeah? Yeah, J. Oh, yeah, then- a spirit can be temporarily stopped by burning smudge sticks near them. Be ni'n mynd I credu bod e, guys? Spirit. Yes, mean spirit, Morgan. Spirit. Okay. 100%. Ac ni wedi cael EMF spirit box a ghost rating sydd yn spirit. Okay. Beth yw'r photos o Fi wedi clicio arno fe, mae'n glas. Dyna gyd dwi angen neud, ie? Yeah. Os mae'n dweud, using the evidence we found, we believe the ghost is a spirit, bydd fi'n iawn. So sut fi'n gwybod os fi wedi dewis spirit? Mae'n dweud ar y gwaelod. Mae'n dweud, we believe the ghost is a spirit. Mae gan y box ar y gwaelod o'r page yna. Mae'n rhoi'r enw. Yep, spirit. Yes. Ooh! $142! Sut? Nes I ond cael 25 pint am hwnna? Mae hwnna lots ar insurance though. £117 fe'n insurance. Rwy'n fi'n colli holl Sut nes I cael equipment. insurance? Rwy'n fi'n colli holl equipment. Oh, okay, yeah. Yeah, mae'n enw. Okay. Rwy'n fi'n actually cael $25. Mae fi'n credu dylen ni gyd, mynd ar bwys y boombox a dathlu y ffaith bod ni wedi gwneud mor dda heddiw. Heck yeah. Shoot some hoops. Oh, I'm checking out. Yeah. Diwrnod siwmai hapus pawb. Oh yeah, edrych ar hyn. Rwy'n ar y roll ar y... Oh, na. Oh, hello. Amser disgo.
Disco. Okay, tro fi. Byw yn mynd I ffordd. Cerdded fel hwyaden. Yeah. Cerdded fel hwyaden. Okay, Because this is a story all about... Oh, beth! Oh, mae un arall, okay. Well, just gonna put that down. Yeah. Oh. Oh. Sit right there. Oh, yay. Yeah. Wasn't he slam dunk? Oh. Did ti'n taflu fe? G. Ga. Oh, yeah, G. My G's dream. Oh. Mae'n troi mewn I NBA Classic fan hyn. Oh. Come on. Oh. Oh, come on. Right. Unwaith dwi'n cael basket, dwi'n hapus gallu ni gadael fanna. Ond mae rhaid I fi cael rhyw fath o basket. Oh, mae Morgan yn siarad cael siarad yn Morgan. No! Mae angen fi cael un. This is a story all about how. So sut ti'n neud e fel taflu fe'n galetach? Ti ddim. Ti'n just gwasgu G. Oh my god. Yeah. Ti'n gallu gweld, mae hwn jyst yn fel side game. Mae'n amlwg. Ti angen aim o lan, like uwchben y... Super lan. Yeah. Yeah. Oh! Mae'n nice dim ond dau blomyn pale. Oh! Beth fai fyna? Edrych fel hyn. Like, woo! Oh! Oh! Ooh, agos. Come on. Right. Here we go. Whoa! Kobe! Right lan nawr. Barod. Oh, no! Oh no! Oh, come on. Right, ni gyd gorfod cael un, come on. Oh! Oh! Damn yeah. Hey! Okay. Rydym mynd. Right. Go. Right. Time, right in it uchel. Mae porth ti just... Digwyddodd fel... Ti'n gwneud porth ti'n bwyd? Mae Kevin yn just like Tory. Dafia! Oh no! Okay. Beth? Okay. Un fi... Be? Okay, there we go. Right, Oh. okay. Right, dyma'r un, boys. Dyma'r un. Oh my god! More restreading. Faint o'n ti ar now? Iestyn. 0. Fi ar 0. Iestyn, no, ti'n Iestyn, ar now? sorry. 86! Y ti'n o difri? 86? Dwi'n serious, dwi'n definitely serious. 86! Fi'n mynd â ti i'r ffair tro nesa, fi ennill y teddys mawr yna, but fi byth yn gallu cael hwnna. Oh, yes, man. Hang on. Dyma ti, mewn screenshots. Mae'r, like, y character models ar game hyn yn mor janky. Oh! Ai fi'n mynd na? No! Oh my god! Oh! Oh god! Okay, cael y pel yma. Get off! Get off, fi angen cael pwynt! Please!
Oh my god, mi'n mynd i 80. It's just... Oh. Oh, come on. Come on. The hell, ble mae'r pel arall nawr? I'm sure, mae wedi... Ble mae wedi mynd? O, dyna fe, O, dyna dyna fe. Yo! Okay. Right. Right, barod. Go on. Yeah! Yes! Number one. Kobe. Hey. Yeah, go on. Hapus iawn gyda. Casau, fi'n hapus nawr. Mae heno wedi bod yn noswaith hwyl. Yeah. Achos yr un Yeah! thing yna. Da iawn. Oh. Nawdig! Rwy'n. Come on, come on. Oh. Beth ti'n ar 98? Nawdig! 91. Oh, You just want to make days. the nawdig. Nawdig! Nawdig! Wyt ti'n gallu bwrw cant? Go on, Iestyn. Sure. Ie, fi eisiau just gwylio Iestyn. Fi eisiau gwylio Iestyn yn cyrraedd can. 96? No, oh, come on, no! Oh, unlucky. Unlucky. Come back! Gallu neud e. Come on, i orffen y stream, cyrraedd cant. Gallu ti ddweud, ges ti cant yn pêl fasged yn Phasmophobia ar diwrnod siwmai siwmai. Oh god. Not safe! 97. Ww, tri arall. Ydy yn mynd i gallu neud e? Go on. Not again! Oh my. Oh no! Come on, come on. No! Come on, un o lan nawr. Ah, na. Tension. Go on. Oh, mae pwysau bod ar stream. Mae'n neud lot i bobl. Ti wedi gwneud e? Can't! Cant! Hey! Can't! Right, roi y screenshot yn Yep, can't! Dyna ti. edrych a hwnna. Da iawn. Cant! Mae wedi bwrw cant. Yeah. Da iawn, Iestyn, bai. Gwych. Da iawn, Iestyn. Dyna ni. Gwych. Gwych. Oh, wel, rwy'n fan yn hwyl. Okay, yn unol. Hey, sorry, roedd OBS wedi bloody chrewi, fanna. Os wedi mynd i'r... No, achos nhw ddim yn clywed ni. So ni'n aros i wneud cant arall Iestyn. Sorry, Rydyn nhw'n Iestyn, gweld o'n y i'n dweud cant, nhw, rydyn nhw'n wnaethon gweld y nhw cant. Rwy'n meddwl roedd OBS yn just really, like, impressed efo ti bwrw cant. A wedyn roedd yn rhewi, and it's like, oh my god. Mae'n screenshot mewn e, so... Yeah. Os eisiau gweld y cant sgôr, rhaid ti ymuno gyda Discord. Yeah. Yeah. Wel, yeah, diolch. Diolch pawb. Cant y saith. Gobeithio rhaid ti joio. Actually, let me just try a blwmin cerfio'r yn y band. Mae mor loud. Gwyddo ni. Mae yn do e. A mae fe'r loop really cyflym, so yeah, ail adroddus iawn. Wel, diolch pawb sydd wedi gwylio. Gobeithio ti'n joio. Yeah. Ac Yeah. cofio, os ti eisiau ymuno ar Discord. Ia, ac hefyd prynu merch ni hefyd.
siop nwy Merch, ie. Ddim paid prynu merch, achos mae hwnna'n yn erbyn y gyfraith, ond nwyddau, sef merch. Merch. Peidiwch â prynu merch. Oh, yes, i'n mawr. Ie. Mae links yn o dan y fideo ar y description ni ar y... No, come back. Ond ie, gweld i gyd yn y stream nesaf, te. Hwyl! Hwyl! Cant 13, yay. Enjoy, everyone.